Amai ho'o ngau e whakamo'ui I he ngahi masani moe na tula o mamani Mo uilele I te maha mahaki ka koho I misi Ko au ko e se vaniti Oi kau se vaniti ai eiki Iwi ke le simo e tāpua Ki mea te koe Ko e kungahi koloa Ia ke upu ke puke Whai toko ni a mai eiki na aku he I he mama ni mohono koloa moe E kina ki mo e tala Ai wholofola ma aku Ke whakataha ma upe e ku Ngā ue moe lotu Ka koha ia tene whaalau Una apau e ku certificate ki he kahau Si I whanongani o ko kei kau mama o Uhulu mai la mali e ki he Wheingani moe ako Ko e kuviso ne pe koe I he pomo e aho E kungau e kotoa keke Toko ni a mo whakalato Iwi ke le simo e tāpua Ki mea te koe Ko e kungahi koloa Ia te upuke puke Whai toko ni a mai eiki na aku he I he mama ni mohono koloa mole Iwi ke le simo e tāpua Ki mea te koe Ko e kungahi koloa Ia te upuke puke Whai toko ni a mai eiki na aku he I he mama ni mohono koloa moe Nina's little girl.
Masat ke hafe. Polis apu. I'll keep going. This is the name I've got to God, King and nation, justice, peace and joy. Our people oh, our people oh, we will be always faithful to our Lord and King God. Amen, be No mai hana. O kua whio ai tai ha mai o tau lotolotonga. O i taha tolu tapu. O ia ko e tui whakalewerepa. E au tau atola sio mo puno au ke te ia. O tua mafi mafi. Tapu ki e tamatui ko tupo wano. Tapu ki taine kui ni. Kui na naspau. Ko tapu makehe ki e Kataloni. Ko e ngā iako katolika. Ia Plinis Ses Enserika. Lātu whipeka. Ko tapu ki he eiki katinari. Pain mafi. Ka pehe ke kau pātere. Ko kau whai whekau hono katoa pe. Whatapu whoki. Ki he kau waka tutuku hono katoa pe. O mau mea mai me ngai tawha ke eke. Ke pehe ke kakai hono katoa e kau whanau. Ki he whiawhini. Mau mea mai. Ki he reti o api whaou Asleria. Ki loto sene whakawhawha i whiawhini. Ko e tau polo kalama ko ia anga maheni. I he tua koe lulu hono katoa pe. Pea ki mua ki whai a e tau lotu. Ka tāki atu e pātere pensiman fula mo tu e whiawhini. E aweta tau whaihimi. Ane tot whakahoko mai. A e tau polo kalama whakalau maari e ke e whiawhini. Malo.
Malo padere. Talot, Io vai mai, me ana mo la mari mai ni amen. E te mai mafi mafi ko tu i koe o taimi mo i dani. O mau tā lolo, ko whanau masiva mo au he. E te kake atu e mau whamalu masiva mo tu ani, mo i kore whamore more. Kia ngai mea whatu malamaloa, e a Fiona. E sa, a more more whamore more mai. Ko ngoi ho mauloto ai mawhasia, mo i whata malama onu. Kia ngai whihalagi o kukokolo toa mau pai whanonga i taimi. Te mai o tāpaki, ke ma mui tokanga, wa apa, o whai tonu, o i ofa, ke tua mo tau koe whanau ai a Fiona. Tu mai ke mahino ma upeka ki mautoru ko hai ai a Fiona. Ko hai e mau mātu a moe family, so mau kāinga masiva mori i ki nā. Whawato mau ni mā, ke ati ki nā toru. Ke vai koe hape me aku mau mau, ke o tena uongoi li e kina. Ai kaunga api, me mata tulu taha. Ke mahino ko whingaro pia o tua, ke mau pehe. Ke mau ui whi vai ak, mo ui ofa, mo ui whi whakamore ak. Ai maheni, aki nau tulu kotoa pe, mea mai ke prokalaman, tau te whito aki nau tulu o kuki tonu ai. Tuku mai ho klasia toko ni ke mawhana ho mauloto. Ke maurea mawhana, fia, ke mawhana prokamani ko prokama whautua. Mau whai kata korena ki stoko aluko mau eik. Amen. 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 Matapi. Como dog me mai fokia ki he
lotu lele na whahoko atu he tangara ki pātere, ka ko pātere Pensimani, whula mo tu i maki mo dolu i he whiawhini. Malomo e lau maria ho eki, lele ai tonga no kotoa pe, ki sola mo i ulangi o kumo hawhia, e polokalama lalo kāsia ki he whiawhini, mo i reti o afo o Australia, ai au whahoko hanga tona 20 mei loto sene whaofa ma ki mo dolu he whiawhini. Tau whamalo no kotoa pe foki ki a pādere Pensimani, ko ngā koe lotu lelei, kone kamata mai aki ai tau polokalama ki e whiawhini. Atu foki ai whamalo, kia ki mo tolu no kotoa pe, mo a whea mo kau mai kai he polokalama, me a koutui, ko mo mea i no kotoa pe, ngahi fofonga mau inga, me he ngahi kolisi, kai tau rewhito ni he kolisi mo a kolisi tutuku o sangata o soane, kai pepe foki ki sangata Maria, e tau kau ko ia pea mo e tau kau whawhi whakanglangi ki he whiawhini, ai ko Cecilia Loloa Wolf, tau mawhoko na hoa Tennis Wolf, i he tau polokalama ko ia i he whiawhini, nalo foki ki mōtolu mo mea mai ki polokalama, i kai sola pādere Pensimani, whao tu i ka ki mōtolu, pea kuia ia whakawhiawhia lahi, ko hinga ko e ne kau mai ko e ke tau kau whataha e whiawhini, ko tuku pe mua ha ki whainga maari ke mau whaha ki i whawhilo ake atu kia ki mautolo, mau whakare atu pe e anga e tau whawhilo aki e hingano, whawhiwhia ko e tau whawhi wharangalangi e whiawhini, pea pehi hoki pea mo e kau mai e tangara i ki pātere Pensimani ki tau polokalama ko e whiawhini. Malo pito angina pea oku tau taitai lerei whakeni e tangara i pātere, hange koe mea koe ko ke lawi ki ai, kai pehe pe whoki i he whiawhini. Ai whakalanglang e whiawhini o toko ua, ai oku tau taitari loto hunga ia hedi a Cecilia Wolf, kai pehe pe whoki i ono hoa a Tennis Wolf, oku nai heni i he whiawhini mo ki tau tolu, ke whai ha tala noa whakaloto lahi, mea kai ke ngātai ngahi whetala noa aki pe, ke anga e ngā aue mai i tonga, kai tauta te whito ke taimina i apfo o wai, tahini e ko Cecilia, pea au tau koe kau ia i e tawhaki whia moni ai polokalama, tauta te whito ki he Palestini, ka ma e komiti apfo o, mo e kauta ako tutuka apfo o i he whiawhini. Ke tau kau whakataha pia mo koe Pātere Pensimani ka tau te whito ki a Cecilia, pia mo noa mo Tennis Wolf i e whiawhini. Tennis Wolf, we really appreciate your accept the invitation with your to join the program this evening with your, especially with your wife, Cecilia Loloa Wolf, one of the prominent ex-students of St. Mary and Apfo as well. We welcome you to the program, and I don't have to go further to introduce you. You can introduce yourself much better than I, and you know very well. You are good couples, and especially for Benny, Father Benny, you know him very well, better than me and Angina. Yeah. Thank you. Malo e hingano whamalo atu ki he whakarea mo tatakere ko ke tuku mai. Whiawhia rewa he whainga mare ko ni ki a Cecilia. Ko e ne whainga mare pe ko ni ka tau tukange ka pātere. Ke whakawhiloa ki mai ia ki he kainga ko en ko finally ko tau oku asi mai ke tau kau whakata. Na mo e polo kalama e au tok tukuange atu lewa ka te ko e Cecilia mo hoa. Ke mo whakarea mai ki he kau ngā koristu tuku mo e kau hawhea ai polo kalama ko e ki e whiawhini malo e pātere Pensimani. Malo me angena
mo si mai malape. Te programa ni hange ko ki very emotional. Tama fan fasika po mo ka to mai na don na pura ko yau na si pekia mo to wapo. Apa ngai tamu o kamata ke programa he fini. Ko vivi abi to fo ke he na Cecilia o tennis wolf. Ko hi rai ngai me ko ya mo me ka sai le ka ke mo me. Ko e unga in mola nga matuan i siasi pana na fefeka au pito i siasi alapa. Wanga baptaiso na fikawa Arik Wolf. Ketari babalu hiba. Pe mandu time go ni ko falo tu lapa ko sta teau. Tako no ngai matapaso tako stained glass windows. Ako pala programa ki famalo ke Truman. Mona Salom. Na fixing a when kapau na fire imuri at least more than $1 million. Na fight ta ito tong be ko offer data. Ako vi famani ka Truman mo so na kay mo ibe. Kay ngawe afu to bako talang hono to tong ibe. Ko mo ibe ai falotun ko na togi ko mo pegi ape ko to pegi ai falotun. Ko ibe hu ai falotun o ave ibe no fingina ki mo wa. Ako ya ite ko programa ni ko koreatu e ia pe ki mix le fa paparan ko ifo ko tenis mo sesi mo na fanau o ku muri au pe tenis fo ke Wolf mo o Felipe mo Alex ka ke tau fai fa otua ko pau ki tau fa ngo fuang na o ke na ure mai mo real e na ure a ko ya ko fa malo ko angere na fa mai ke a Tennessee, Pamo, Cecilia. Welcome. Go. Malo. Teu atu beha whakatapu ke ngahi. Whakatapu ko osio no awha ke hingano. Pea mo tate whido be ke te koe whada peni o ke heni. Moi whakamalo. Whakamalo be i o lotolele ki mea mai o tokon mai kau. Amal manatu manat melia ke tau time na tau ngau e tonga. Pakai ke ngata pe ai ka koe pamalo ke o tangata ke angina mo o ingano bebe ka Sebastian. Kau kuna to na kamata ki por kalam ko ni ko distituku ke tau lava ke tau fe mata ki ai i fare ko ni o e paka teknikale. Pag me veo sai ko mai veo kuai ko IT. Ai ko IT beto to god mai be ngawe ko na me ka fada peni na ngawe la hi mawe tonga I he palo ke la paha ko na me mai ka patere ka ko me veo ki introduce at be ko ko Dennis Wolf. Te tuku be ki ai ke ne hanga o ko ne Patape ID mo popo mo be ka mal me famana tu me ago ngalo. De tu gat be gi ai ne hanga be introduce himself. Malo sis. Ia. Teu whanga he whakatapu ka ata ki a te ao ke whai atu ha leo popo ki huku o Cecilia. Ka o fuoloa hono I ka ke practice e ko lea whakatonga. Ko e uhi te whakaose atu he lea I lea whakapālangi malo a pito. And as my wife very appropriately put it, I am here to support her and to be an IT specialist in case anything happens. But also, and this I think is a lesson for all husbands, behind every great woman, there's a good man. I know that my wife is great, and I try to be good. Thank you. Malo apito Dennis, thank you very much for that. And I know that you are #1 supporter for your wife, Cecilia.
And before we go any further and we come back and start our show, especially the guest speaker, which is you, Cecilia, we're gonna play a song just to get the audience, known, because I'm seeing a few of them. They are tuning up at the moment for our show, and from then, when we come back, we'll start our program for today, this evening, Cecilia. Thank you. Kainga tonga, mo mea mai pe ke he tau polo kalama, hange koe mea pātere, te tau whaka whiohi pe he rea whakatonga, pe mo e whakapālangi, ka koe mahu inga taha pe whoki, ko e ahoe o Cecilia, ko hinga ko e ngahi tau mua mo whaamu ke tau wahe e ngahi tāno mahu inga o kune teu ke wahe mo tau tolu katua taha ki hiwa talitari pe whawhiloa ki ka ki mautolo ko mo teu mai ke ngahi tāno mahu inga te tau wahe pe mo Cecilia ki e whiawhini. Malo. Kristofuku mo i tonga kotoa mo wawhia e polokalama e whiawhia ke talitali lelei a Cecilia Lolo Wolf ki he awhia mai e Lalo Kasia mo polokalama radio afo mea o whiawhia ke tau talitali lelei e tau whawhalangilangi ko ia he whiawhini Cecilia whamalo atu ki he lea whawhiloa ki pea moe hoa ki ka inga pea moe kaunga Kristofuku ko e mea mau inga pe foki ko ki nau tolu ku nau nofo mai mo kau mahi programa ko e whanongo he ngahi wahe mai kala noa whekau aki pea mo koe pea i hene pehe kai toi whakaloloa e Cecilia ko re whainga maare ko ni ke tuku atua ki a te koe ke tala noa mo ai a te koe kamata anga o tupu hake pea moe pui tu ape i o mo ui ki e lau polokalama i whiawhini. Malo, Cecilia. Malo a pito angina ai mau whainga marie. Ma de kamata pe o tupu anga ko e o tupu a whoke i mau api ko kumota wha i la paha. Ki he o ngumatu a ko Patricio Filipe Loloa. Pea mo Helena Handi Teimu Loloa. Kuna Osma Loloa whoke. Pa ku
nan o kuia na api mau I Rookwood Cemetery. Kaya ngo matua vong na mau inga ia mawe ono ako e whanau ko uhi ko e whalia mai pek tamai o pe ko e mo ui tongani ko e lahi pe o aptu kwau ko no toe mo e tamai kwhewhine o kai ke aptu kwau. Pero ko mea bena mahu inga lai ke anaua ano ako I ki mau tolu. Ke mau lava tohi o mau ingoa mo mau lava o right. Ke mau ilo e whika mo mau lava mo ui. Ta whakatau ta o hui ke tak taha mau ene mo ui. Pa koe a koe whunga e koe nai o hake ke mau e mau mo ui ke neongo e mau toko lahi. E na mau toko taha ua ai whanau na e toko walu, whangatunga ane e toko walu mo e whanau whewhine e toko wha. Aia ko whika wha au he whanau ka koe lahi ko Paulo Karl Kupa tui vai na e ohia e mau kui e kolotita mo tui vai. Whakataha mo mau cousin aia koe ne whaegu lahi e whaegu na toko ua pe ko Sosfina tūtanga nun aia koe tahine o kumea I pe pātere ko au lola tui vai ka na e mau hoa kia ha ola lavulo. Pe au nau nofana toli San Francisco. Ako fia pe ke acknowledge adweni na mawange mek matol ha familie taha ai whanau ku e ku anti pe mo matol ko e loloa me mo a lola mo na whangateina mo na whangatunga ane. Na e hoko ke ai ki tamasi ko kiveni kana si malolo be mal ke tau ua be ke tau tolu ko e accidental ingestion o e kalasini. Pe a hoko ke ai a tonio latu, a tonio tua kalau, o tungane o gulahi au, pa to choko au ki ai, a e ko kuingoa kakato ko Cecilia Amelia Naa, Lolo Wolf. Pe a hoko ke au ki te hina ko Telesia Yardley, Lolo Atonga. Pe a hoko ke ai a Polo Antema Loloa. Pe a hoko ke ai a Tolini, Pelnatita Loloa Kilby. Te a Daniela Loloa mo mea ipe ko e Palestinia tau ko listuku ka kono hingoa matapule ko to malanga Loloa Tonga. Ko Stefano Lixuosua Loloa o ku hono hoko pe hoko kei a Soana Valencia Loloa to Akalau nofo Amerikaia ko pa pe hokia pa derisio fonua pe tangata Loloa o mea I pe guiheni a whanua pe a sisi taha lewa ko Peniaku Loloa. Nofa Peniaku e Tasmania. Ko Maltolgo ma nofko loa e Sydney. Ko kupa pena e nofo I Tonga pa ko si Ospekia. Pe a ko Yardley e si iau o nofo New Zealand. Ka ko toenga ko Maltolgo ni ma nofka to e Australia ni mo. Ma mo mea I pe na very involved a pito he community Tonga, especially e tau community e Katolika. Malo. Malo pito e Cecilia. Ko e mo mea I pe mahalo ko e tukunga na ai tupuanga na I ha o mea I tahine whakafi whalanglang o e whiawhini. Pea ihene pehe Ceci o tukar pea e whangamare. Apa mua ke lawe I mai pe mo e anga o e kamata anga e ako o ke au mai pe ki he ako anga o sangata Maria malo. Lo angina. Kako ngalo pe au e introduce the tennis. Ko kuhoa ko tennis Wolf. Pea mo kuongo tamai tangata I ua ko Philip pea mo Alexi. Ai aku mau ke heni pe kato I apin mo yongo ua. Ai ko ngalo ke introduce the most important ones. Ko kamata leo me kuako me St. Paul's Primary School eki apiako koe katolika I La Paha. Na kamata tahiwa ni maono ki he taha hiwa ono wa I he primary school. Aia ko
Tahiwa ni maano na kamadai na kamadai mi ko yana class 1B, 1A, pe au atolu fa. Alwa middle school e class yono mo form 1, e to kika ki mafanga. Ai ko class ko ni na very interesting he pe ko time ko ke tu pake. I la pahane whakalata e ako pe mo te ilo koe kau ngā ako pe mo e kau whai ako na nau hanga o tokoni ki mautore mau kau ako ka ego kumanatu ko koe kau tapo o ko Sister Aneta me Nusila pe mo Sister Suzanne mo ia me Nusil pe mo Sister Nicholas koe kau tapo o Palangia koe kau tapo o tonga ko Sister Tuifua ana e Sister Agustino e taim ko ia pe mo Sister Capeliele. Pea koe kau whai ako tō ngālewa ko Moasika whakahafua. Pea mo whetapa whare maka. Kei mo ui pe ko Pekia Moasika. Ko whetapa kei la mare pe mo Akanete vi ane Sister Akanete. Pea mo soane vi mahaku na o Spekia mo naua. Pea koe tō tāpena tō kioka he time na middle school ai hangi mana mo. Mea pena e lawe ki ai e tuate e moala. Ko havea katoa koe mau whai ako i he form 1. E alu pe mau tu kiki mau whanga. Ai koe anga e koe mau tupake i he tau koe i Lapaha. E primary school. E pa mau hiki lewa me he no tolu ke no whaka hangi lewa koe middle school. Ne ki Lapaha pe ia ka koe mea na e whaka historia whoke e time koe ni koe tahiwa o no tolu na mau kalasiono ai. Pea mau hiki lewa form 1. Ai koe tau ene wha historia koe kau Mercy Sisters na nau hau kau pioneer ki tonga he time ko ia. Ai koe kumana tu ko Sister Genevieve Tunnel. Koe pule a ko ia. Pea mo Sister Lucy O'Malley. Pea mo Sister Pius. Ko Sister Pius na ange koe ne si ia. Pea mo Sister Julian. Koe farmer. Julian Kalaha. Mo Lucy O'Malley. Mo Pius Duffy. Pea mo Sister Genevieve Tunnel. Ko mahal ko na wingoa ia. O mahofa be ku tonu na wingoa ka ko kwanga ku manatu ko ka na tol. Na wea ko tawen ne fa fo fa ko hi ko e ka tapo palangi. Na mea mai tonga ko e ka pioneer ia as Mercy Sisters. Pena u fia ia he mau e whainga maria ke u poto e lau tohi. Pena na mea mai wak me Nusi Lamo e na uta me u tohi ma vea. Pea lahe u tohi o tokoni mai ke mau lefa palangi. Ai ka kok whaia koko Sister Genevieve he tau koia. Pako ne osko e tau koe ni na mau hiki lewa ki mau whanga ki St. Mary's. Ain koe he cathedral. Na hange koe no koe. Ai koe na ahopan lolo. Ai na middle school ia ki ai. Ai koe form 2 ia, form 3, form 4. Ai na mauhiki ki ai. Ai koe kumana tu beko e tamaik na mawome me Lapaha ko Mona Lisa, Lea, ko Lucy Johansson, ko Talau Mafi, Josefina Atelea, Tapolosa Kautai. Koe uhingoan ko ke manatui na mauhiki mai ki ai. Na mauhiki mai ki ai toko lahe kalasi ko uhinga. Whakataha mai kia tonga tapu mo e ua ni ua pia mo wawa mo hapai. Hangere vai ko mantiu te ke ha St. Mary's e time koia. E na tok fotu ma St. Mary's tahi wa no wha. Pia ko ia ai na usio koe ke mau I mau whanga koe tahi wa no ni mai ke ono. Ai na mau form 2 ai. Pia u hik whalaka lewa me form 2 o form 4. E na u kapten ia he kalasi mo Malaya Mafi na mamahanga. Pea mahik whakalaka lewa form 4 ai koe tau ia lower living. Na I mau whanga pehe ve whare talavai koe na. I mau whanga koe ve futoai hala. E whare talavai. Kana e tu ai e building na ki. Poi whare pe taha koe mau form 4 ai na iai. Pea mau sivi ko ia o mau lava lewa me he form 4 he o se lower living mau hiki lewa ki St. Joseph's College ani ko I Basilica.
Aia mahal ku hoko atia he commercial law e taimini ke business college. Ka koe taimi ko ia koe hange ia koe college ia ke tamai whiwhine. Aina mauhiki mai ki ai o kalasta hataha ki ai, mo kalasta haua. Pea ko sister Hillary lewa le whai a koe a mātole e tau ko ia, pea mo sofere. Ai ko sofere kakala, ko spekia fo ka koe mau tonga ia, me mau music, ko sofere na whai a kopa ko sister Hillary lewa na ne whai a koe u lesson keke. Pea o se kasta taha, ai na umau e kalasta taha, pa ma hiki koe ke kalasta haua. Pea mau o kungale ki mea taha na mamahanga mo ai whalaga mo malaya mafe form 2 o form 4 o matoi mahanga ai mo maleta ali he form 4 ma tau si lo wapa ma hiki malewe ki sanga atso se 4 ai na tau tatahana uma we kalasi ka tau tahawa e ka ye 12 na ma we maleta ka ua pea osi koe ai a ko keisi fo ki hui na whakalaka tu o ua pea talmai sister Hillary ke ufoki au ke a ko keisi pea ufoki pea aveta mai lewe ke hiki ki St. Mary's ke high schoolu pea fia pepa o alki apo tange ko ongo matua o kutala mai sister Hillary ke ufoki ke high schoolu ka kosi ai foko younger sister o kuia na kawe e ka pioneer e tau koia pea hoko lewa o alki lower fifth ki iai ma ko hiko tau ko iana wiki atu ai ki St. Mary's ko e tau ia na split level na whakotu fo owa e lower fifth mo e upper fifth ka ko iai ko e kau na iai e kau woange me St. Joseph ki mua ko e ka tahine mahana e ke o wako tau po o na wat na tolo form 3 pa form 4 pa to form 5 mo mana tui fok ko sila pau ke he ko sila pa tonga e ka ko sila pa New Zealand. Pe uhike tau ko uhiu ko split level o lower fifth me upper fifth o al level ki younger sister o ki o upper fifth ka wala tau o lower fifth. Ai na a heta delesia ake tau e taha ia au ka ko lahi a wai pe wala tau lower fifth ka upper fifth ia. Pe na e hepe ai e kalasi pe a osko ia pa mau osko e tau ko e ono valuen mo ono hiva pe a osko ia pa fit sorry ko e ono hiva mo fit ngo fulu pe a fitu tahale pe na oshika telesia mo fahinga ni ango so kaya feaki pe a mo wilo sa mani mahalo mo marco ia pe na hiki tonga high school o he fitu noa Patuki ala leva he fitaha mo Lucia Ali mo Telesia mo Lucia Tangtau ko Melien Faremaka ko taine ko Aita Mahoni me maufanga mahal ko mautol pe ai to faka na opo ki tong high school mo tamai tangata ko Aloisio Kaitap na kau he hiki ko ia pe mawopo ki ai o whakaosi kia form 6 pa toki hoko malewa ki asilelia ni scholarship he hiva he tahiwa pitua. Malo bito e Malo bito Malo bito se seria kata kwa mure be ko si kaka ye ni una mata mai e tau polo kala mai ve fiti ko wi foki ko na fi si o mai pe na fi fakarea mai ke te ko e fe fini pe amo e tau polo kala mai ai a mo e toto fa solo ko tu na ke la pe ke ne fa e malaya mafi ai a ku fakarea mai ve fini pe a pe foki magarea takau pe ke alisia ve moala ko e familia ni o e tuate moala pe a molosa lo lesio ka pe boka e tuate moala ku farea mai o fatu e te ki moa pe ke a paatere pe a o kare meri paka o goia uto e farea mai pe e fiafini e te ki motol ka toa pe a pe ke tangata i paatere ka ko ka wati pe ki ai pe a mo a ke sa toki o te farea mai e fiafini
ki e tau polo kalama. Ka pe foki kia pongi a whenu ki tau, o e tokon bareste ni ia, onde sei halo mai i e whiawhini. Pea mahalo e angina, ko e kahinga e nau whamonu mai tau polo kalama ki e whiawhini, mo sei halo mai ki a Cecilia, kai uma pātere pea mo te nisi e whiawhini. Ko lawe i pea e ngā hingoa e ngā whiawhini e kau hono whakarea mai i e polo kalama ko ni e Cecilia na nau tō wako. Ko taha hini ko mo e toto wha solo, ko ne wha e ma u ne pe na mu kom malaya e na mu tō wako. Ia ko taha ngā hingoa ke he peai, ko whanonga tupe e rango mareta ko Lucia kai tapu e Lucia Ari, ko whanonga tupe ngā hingoa ko ia. Ko pe peke mahoni o ko te toi mana toa ke kakai ko ia he tainim. Ka whawhiwhia whanonga atu ki e talanoa ki la paha. Ka neongo i kei uto e whakaloloa. Ka koni ihi e kona whakarea mai e whini ki e tau ko kalama o tala mono mai. Malo angina. Malo hingano. I he taim tatau pe foki e Cecilia. E kau whakarea mai ko ni. Ko wakahi whaukulahi mo e whakarea mai ko e ka pātere hingano. Ku nau whiwhiri ko hinga ko foki. E haa mai a pātere i teknolosia he ngahi ahoni. Pea i he pe foki o ku nau whiwhiri na roga, o ke nau na roga ia, o ku e fo i polokala mai a, o ku os teu ia, ma ai tangata i pātere i tau hoko atu e hingano. Ka ku nau whiwhia mai na tolu ko hinga ko ne kau mai koe mea lahi foki he polokala mani, ai hoko mai ka polokala ma koe ki mua, na e haa we kau whakawhi whalangilangi pia mo nau kore, nge ko etua te moala, ma kore mai etua te ke kau mai mua pātere ari ki langi. Pia ko au kuen ki he whakauko polokala ma koe e whiawhini, ai whakarea mai Cecilia, kai te hataha e whalala, mo mao e ngahi tō o ngā wā o whianga e nau tupu hake i nuu, pia kako pātere pensi mani pe. Ta ko ia e koen ko toko ange mai e Cecilia ia ai ngahi pui tua mo tala no e ta whae koe ako. Ka i he taim tau pe, ko e toko ange pe mua e Cecilia whainga maari e mai tangata i pātere, ko tui pe pātere pensi mani na ia e ngahi kaimi mahu inga o mea i. Ai ki whamiri ko ni, pia mo e tupu hake ko ia e tahine whalangilangi o e ahoni. Malo apito angina mo simaima. Ko e te whenge u whaina si pehe ngā mo Cecilia. E whuku programa kia koe ka hau, ai a ko au peia mo koe. Mo kai ngā haku tuku katoa. Koe. Koe angain o involve a teris pea mo Cecilia he parokia e guiai. Tupu hua paptaiso i reta masi a arek whikaua. Ko tau tahiwa waluhiwa aia. O tongo i ni ko o taule kere ka puta wharelo tu. Ngā ngana ngahi matapasio ata. Kai maari e kui haku matapure a Truman. Ko tama very artistic. Pea malau kiai, pea hakare Truman o whapou ngahi matapa hono katoa. Aia ko usio ka pada whae Truman morisa ngā koe i tua pureanga. At least e nama ina million at least. Ako katoa ngahi matapa koe stained glass windows. Pea utalangarewa ka Dennis. Rotonga da minu keila mai patesio Dennis. Wilo foki hango koe ma mau no foti muri. Enga i whala lai kua hanga mission. Wala mai le buranga puke kuda hanga toko nga. Pea one o mai ngahi paanga maintains. Ko me ani kai ke time ko ni upura te ni sia i eidi ko Amerika. Ko me ne fa mai e mamea. Me ani ke lava kore ki Amerika. Talango falotu konu ku iai mohoa.
O e whalo te tau te au, paku ngā ngana o ngai mara paso ata, mainly glass windows. Ko mea ni kai lama ke nau toko ni mai. Kai ke no, panhara whae tohi. Ka mea pa te sio, pa kol mea pa te sio ke mau sain toko tolu hene tohi. Kana mai panga e walu wafe Amerika. O pa egre ma hono whale e whalo tu. E taimi ko ia. Taimi ko ni ko tonga whae lo tu. E holo whafono ko la paha. O fi apo vito mori. Ko kere kere takata ika are ki fifita. Au pate le taimi ni. Pea ulu aki. Na tu ni le pa si pa pe kia pate le sio. Kana mai panga. Uragi na whekarewa ke whakafoke ngai kolumpe koi pou e whare lotu. Aine to oia e whanga e whatapu e paterine mo tamana na kau ngā ngāue. Tutuni he tama toke tae me fisi, maka seminario, whakafoke ngai kolum. Ko ne matangi pe me aku tu rewa ngai pupoun. Pa whare hon whare e whare lotu. Pea na inasi mai rewa hanga kulau ane nai, mau whakakore ai hamisa whapapalangi palogia. Tō tahe a mahina. Tupu laki au pita alang kau muria ki la pa. Takai ngā tae u whakawhatapu. Tō sai whoke mau collection. Mau ki panga whakawike. Pea whai koe e tohi, tau mai panga. O whanu whare e whalelotu. Pea toki whaire vai a koe hono holoki, koe mea pango e hono holoki whalelotu. E nai kore he tourism. Koe tahaia e nau whika i loa i tonga kotoa, koe whalelotu la pantau te au, mo o tulangi. Tau whia mau pe kau tourist ke nau ewa ke o tulangi, mo nau mata e tō whaanga tu i tonga, mo e whakausima ke whalelotu. Ka kono pango, e pipu kau tamu nau kau pure mo mea, ana to holo ke whare lotu. Pea, hono hiki koe ni, o kusi moria ai, a whalau mari mo ne whare. Koe whare koe ni ono uwhi, na utarangi hene a whio ka tupo wha. Koe whare koe ni, koe tamai e ni whalau mari a vai hakotoa. Pea whara mai tūmai mo oni. Tako utarangi, koe pa upe. Ka pau ne lau mari ngai foi piriki, osi ma he vani kato ngai foi piriki ni ia. Pea Rolotonga koe ni, ai whare lotu, kuto e whaere wa kono hono wholo ko whare rei. Tako tau te au koe whare lotu, ko au pena au whai. Pea kou whia whok, he koe ako tutu kuau a apo, ai ngāwe koe ni. Ai nei whai misa, whai historia, nei whai i e funga e otulangi. Pea langa e tempare e ngalmututulu ai ako kaniware taimi koia, antu ko ngalmutulu na katolika ngalu ia. Pe whai bisai, e tawhaaki pe o e tuitonga. Pea haere ngatu pou whamataho kato mo e na mo e whare alo, o mau musa kato ai. Pea koe fo i mea koia, koe tokoni lahi na whai mai e tenisi, pea mo Cecilia. Pea talu me ai, koe mau wāwhi ai pe mo kinaua. Mau hiki mai a Cecilia ni, mau wāwhi apito mo kinaua. Koia koe mea pe te ola whai nasi a Cecilia, tolo tonga e tau kaunga ngaue i la paha, te tuhono tau te au. Mo inasi mai mo tenis, mo whanau i Palaukia. Malo, Tele. Malo, Cecilia. Malo, Pater. Cecilia, koe hoko atu e ngahi tala noa pe mo e whehui. Lawe i whoki whafo ofa mo lelei koe na tuunga e a ko hiki whakalaka koe ni na e hoko atu ki a te koe. Pea kai ki ngā tai toi whekau i koe ki toi whoki o toi hoko te a koe ke KCC kau ke fu ata mai mama lahi au pito. Ko whia lawe atu pe whoki e kuwakai e Cecilia. Ai mao atu koe ai tala noa ai na ke taxi i he apia ko
toi hoko atu koe nei toi takipe aha o te hina au ia ka ia te koe i he programa. I kai ke ngata i Cecilia ai tau ke lawe mai pe mo pe ia I mai ngai whainga maare ako I he neke mao I tonga ke wholau mai ai ki Australia ne hoko atu e ako. Pea ke whoki atu o hoko mai ngahi whatongia ke ngahi ngau e anga I tonga he ku wakai ke wahe mai mo ke kau kau ngā kau whata mo wakai mai ki ai pa e ngahe ku nau fu interest a vito ke nau whanongo malo Cecilia. Alo Anina, ko pamalo ate te me famali ko ni ko pea ko miss out te me ko ni ka saibe ko na ko ke mai. Ko guaco fogi mok sister mo telesia. Na mama we merit scholarship ki he scholarship by Rotary Club. Talbe me middle school o a wai beke high school o a ke ma algo ki tonga high school. Na totongi be ma ko a ma we me Rotary Club ko I Nuku'alofa. Aya peu alu peu hoka kun ki St. Mary's o alwa to lower fifth kai upper fifth o ki younger sister. Aya ko tau pioneer fo ke ai ono valu ko tau e na ula ki ai kalas fa muy ko he ako. Aya na taxa alita foliaki ai ko leo pino. Ko lita na tax pe tau ko no wa ko ki sister na tax e ono hiva. Aya ko tau e na ala ta no iwa pa to ma o ya we kalasi he tau ko ya na mafrato ma mo Christian Doctrine Prizes I he tau ko ya pe hoko leva ki he ke fit noa pe hika Teresia ki tonga high school ka hika ke vao apa fifth pe to tax pe mo au he tau ko ya pe to hika ai ko ki tonga high school ko anga ya ko ma fononga ko mo ki younger sister ya ko ka malo e mai fenga mali ke to ke o atu ai ko ngalo ia te au ke o hanga o whakaho ko atu. Thank you. Te moka tai pike hau ki muri. Ai ko e fitu tahana I tonga high school pa fitu wai sanuari. Now apply ke scholarship ki he nursing ki Australia ni. E toko lahi au pito ai u applicants me wapiako. Pena e mahako e toko tolu ngofu tolu ono ne apply ki e ni pea. Now monu ia ko au me tahina Alebini Johansson ko Ramona na mama o scholarship o ma o mai leva he siulai o e tahiwa fitua ki Bathurst ko e feitua na maga he lolo tonga momoko ana tu ko toki ha wa ta ne vakapuna to ke ka vakapuna to ta na aku mo ma me api I he fitua he ha ko ki Australia wa ko pena e ma ka we tangata ko Dr. Pepper ono mali ko Beryl na nasi ofa abide ya maua he koe kaunga ko ia tu pofa o e tu iko unga fonua I Newington College. Pea ko ia na it's responsible ki e scholarship ko na ankitonga. Ta ko ni e whahinga na imu a ia maua na o siomi. Pakaike na ufoki ang nato ki tonga ka na unofa pena toleni. Kana e mao mai ko tangata ko ia o kofi mau ke acknowledge en ko na offer ia maua mo toka nga I maua pe ko mau hono apina tu he ha ka e foi circle ko fai lova ka ko ne fai pe lova ka o ai barbecue mau ke apo Dr. Pepper o sio ai pe tu ve a sio to ton he hardy ferodo and fai ko lova I love ka we were very privileged that way. Pena e ofa I au pito maua e kautoke tāma e kau nesi me meitro ni he mau mai. Tama nofo be he api nesi o ako ai be konga ki Mitchell College. Pea konga be he nursing school. O ma lava e ai tau e tolu o e nursing o lava e ma general nursing o ma lava board exams a New South Wales. O te lava leva le sita e kake te lava ngā ue ta e a te le sita. O ma lava e si koea pa foki au ki tonga e te he ta u fitu nima. O ki malolo ai pe Christmas ma te foki mai. O hulewa ki he apiako koi Grant Street ki he Women's Hospital.
E koe taimi koe ia ka pau ma e te general nursing, because te registered nursing, o ku sai ke supplement ake te midwifery registration. But now, kai ke toi alanga Ramona ko atu ta pena u ki ai kana e ton ke huang moia. Pia hospital ta na ma o me registration o do registered ai me ta ko e hiva no any. O lava leva e kuongo me ana wa scholarship. Kago scholarship na sai hena na totong mai pekita, pero nga e me ke te no fo ai mo mea. Kana ma lava pe o nga ue I he whaimahaki o mao e be ma wahe ia maua, so we were self-reliant that way. Ne kege nau tauhi mai makai mo ma board ko totongi be e maua e ma komo e ma nofo. Kana e fia be na ko mea lahi foke te hako a koke te foki tonga e scholarship or give back to our community and our country. But now nofo le wau he tae tolo ngā ue. O te hoko ate o ngā ue hene whai my private children's hospital in Dundas. O ngā ue tae tolo mai experience me fitu hiva, val no. O tae wha, tol wha. Tau foke a lewa ki tonga he wike uluake o Sanuari e valu taha. O foke atu ia ke ngā ue tonga ke give back ki he mea he ko scholarship ke ona. Pena ku ala ki tonga ko supileo foliak na director of health at time but also he was on the scholarship board. Ani ko na interview wa ko Ramona o mama o ko scholarship o ma o my gas leliani. Pena fia tanga de ke si o my ka te ko fokiangi. Ka ko ala foki Sanuari. Ko anxious au ke fai mo kamata nga ue. Ka gune tala mai e ko winga be ko masiva tonga e paanga. Nege ke lava ke ngā ue. E whalmaki ka tatai ke ostau whapaanga ka tō kamata I siulai. Ai ko sia tau e ko futai mlahe nia te tari a kita ia. Ke te tae ngā ue whe mahina e ono nofnoa ia peka ke whai hame. Pea tu waki mai ngā ue ko e piskoa. Pea tohi au ki ai. Pau mao e au e ngā ue. Pea alwe ki whalmahaki peo whahoko ke tare kita. Ke tare kita ke foliaki. Pau talang ke ko mawe ko e ngā ue pe ko e hane lau ko winga pe ko tari pe aki siulai pe ko hoko atau ke o whai ngā ue ko e nihe ko e ngā ue pe I tonga. Pene whakahoko mai ka te au. Ko whoki anki tonga ke ngā ue mai kakai ko e kau piskoa ko e o mai ki tonga ngā ue ofa. Pau nau ngā ue mai kakai tonga. Taka pau te ngā ue ki anau toru whaafo ofa pe ia. So, fia e pia uia, os kamata le vai e peleli e valutaha. Os pe tau e ua me ai e valutolu, ko foke toke tā, ko e anga koe wha unga e piskoha, ko e country director, ko e Amerika. E kui ai mo e medical officer, ko e Amerika. Ko ai mo e technical director, usually ko tonga. Pea mo e tare ki tare he education ko e Amerika moia. Pea mo e language director ko e tonga. Ai ko au pe ko e first tonga na ngawe o assistant ki he toke tā Amerika. Pea os pe he valu tolu pe mo ne foke ana ki Amerika na hanga leo propose ke poko ate ngawe. E gune ilo pe te ulawa whai ngawe. Pea hoko e lewa ke I became the first Tongan. O mai gai e post as the Peace Corps medical director, medical officer or contractor. I go roll ya ko ni ta ko roll ya for maman lahi. O kulava be ya fai ha toke ta pe ko nurse. I go maunga wena nge ha nurse practitioner. I de lau ki da prescribe e fai to mo ave antibiotic mo hanga o examine mahaki. Mo te lava whai ko tana o ngā ue, pakai ke ngata pe he clinical area, ka nau to e whai whalele ako ko e kau piskoa mai na tolu, e nau laki o mi ko e health training, o nau lele me nau language, me nau technical hango e nau site, ma tāno mo krisa ne na mau homestay ha apai, ko wia e kapau ko e whai ako, wia lewa
una hule na to ke language director mo ni Paul Kalama ke ka technically kwa leva na elia ke mo language afrata haleva language mo health o awe mo ka language teachers mo lava frale leva wako koini pena fi na whakamalo ia ki he pleanga Amerika he nau tui nau whalal mai kau ke mai e post koini ka te au koe first tongan. But not only that, ka kute ako kita mea lahi. Ko hinga ko te ngau e koe ki he isolation. Ye mana tui koe kau piskoana nau I wawa wha pai niua mo niua eua. Pena te manage mau tol mo niue. Pena toi alki niue. Ako e whamahina tolu pau ke visit ke u sites. Pau alki niue alke u al koe u. Ngo motu pe whawhainga tae okay. A ngo niua ko winga pe mo mea I pe ai waka. O futuai ne alupa not only that ko vakapuna kai ke regular ne alki ai pe time ni gute alki ta tukvaka ai ke te lava foki mai pe ko anga ko ngawe ko pisko ko elia na ngawe kai ko training ko clinical management na ko primary health care pe mo counseling ko time lahi na fanga ke counseling ko inga be mo me ai be ko tamai ko ni mo mai America ko mai ki ma na mea o na o si qualified na o si aka university ko fa hinga wo mai o so na undergrad ko BA ko BSc pe te na wo mai ko ma na masters ko fa hinga wo mai ko ka togeta pag na si o ma fo ke mo wita e u ke si to ke to ni o tau ki fo no masiva ai ko Kakaya ni na very knowledgeable, na well educated. Pag mo ila be ka Amerika o na ngutulea, o they speak about their rights. Te o kaya na, kaya hame o na siyo kaya o kaya site na tala mai be na toria. Ai ko awe na wongo ya o fia. Ko hui kapa o kaya hagme ako dono. You know, I like to get the feedback e wanga iloi. Where me have done get improve. I go me na wa ko lahi apida hanga o me ka Amerika ka kai poto fo pe na to e me ta na usa ia dai ka na to ko na wanga fa to kilalo. Ko ka ne wo mai ko middle class kids come from families that have a lot of money and things like that. Pe ko elia ta na ngawe ki ai ko falaka. Many ma ka ke coordinator the coordinator, we go with coordinator, go voluntary role, Ben, it wasn't my role going to Totonia Kia, go volunteer. And now offer my car, go fire women in develop coordinator. Then now tally lele beke fire. I have go, monu, ia go, how we are going to the glava and I can move how pay unga way. There, Osikoe, I may done for Kage ke kau pis ko huhu. Ko huhu ko fai ko na huhu pa ko huhu ko ko Gigi ko hemoglobin. Ko fu shot ni au fola o ku mililita ya mil fa e fu syringe lai, o needle lai. Pe ko na ko ha pe ko ke time ko huhu ko osi. No, ai na fie o mai fai ni uma daily fia. Pa ko algo ke o motu ko time o fai mo na huhu mo. O council na tol kapau o guiai na po palema mo na sites that they lava leva alotano ke na supervisor ke mau sort it out. Te kapau leo gua ha conflict o don't get resolved. Then I will do the conflict management. Ko ale te fai ko ngai ngawe ki ai. Ai ko ngawe lahi fo geni na ngawe to taha kana to ngai ka kai to fit ngofu ke to te au I he tau. Aia koe ngawe lahi ku ilo beo family. Taimi lahi a go ia ofisia taimi ni au ke wha pongpongi ka pau e apol pare mai ia. Te unofu paga ia ele hata puke ku pau ke au ke Amerika. O kuia koe medivac koe medical evacuation. O pau lewe ke tukanga ia I tonga bai ave ia he flight babe taha. Ki Amerika aia koe ave ki Hawaii. Ke Queen's Medical Center, pe koe ave ki Washington, D.C. Aia kuiai koe head office of Peace Corps. Ke ave ida ke ufale maki, pe koe kaus. Pa koe mena sai ko lava pe o tal in kaha specialist in Washington, D.C. anytime of the night or day, they lava pe o taka na tol
ke na tokon mai ka pa kwa hapol pare pa ko me ta na hanga set up I tonga ko local resources I ko ta ko pare maki ko acknowledge na Dr. George Aho. He was the best. Ko mga awa fa bito mo George ma tokon la me ka te au pe mo maka mione ta mo pe au ko ai ko le safi ko si to pe ki at moya. He was so important ko he ko ear nose and throat no area ko specialist area mo ka surgeon William Tangi ko eli tonga mo ka tu ke ta yang ka wana ke ka tu ta fe fine ko hai ko na ai akau kau ola me taine ta me hapa ko ngalo na wingoa ko ka to tana na tokon me ke kungawe pa na wo mai pe ta tol ko to pe o sivi kungawe pa te na hanga leva o tala no ke u stakeholders pe ka kai ko un pai ko ngawe mo support mai ka tau and evaluate po kwanga fe kungawe aya ko me aya na wa ko la he au ya ngawe ko pa na to fralere pe mo kliniki mo pharmacy and now other big medications may triple may Honolulu may Hawaii he Army Center go ya pe kai time ki mui na ngawe ake pharmacy afisi pe mosione tu ke la panela I nukalova na la ngawe ake ni medical supplies aya in a way na very comprehensive I care ko primary health care very broad area kana como nuia de que malolo ha volunteer ta he ka e wano na ngawe ai ka ko foi to ta ko ma ko foi case ta ko fi share pe na mahuinga he na ko leva ai SOS flight ko save our souls flight I go emergency na ya tamasi na drown na melemo I Keleti beach pe na o mai leva ka puna ko ni SOS flight ko along me Australian o mai ki Liverpool Hospital. There ospe I have algo cyber sick foki an kitonga, but that was one of the key things man na pe ku me aga ko monu ia be aga ta malolo he ka palangi na toka ngai. Pe mo me na wa ko ta ha ya ko networking. Ma wa si o be ka pa ya ko me fanao ko ya fogo fala to si o ke ka pisco volunteer si ai na ma pe me na fangi fale o fat ki St Mary's na no fe fangi fale ko ya pe a pe be ke out the islands san ko ha pai va o moniwa pe mo niwe pe mo e wa na ya me ka pisco an I he me amal ko pe mai ku share ke na we but that's what I did in my job. Go for my lord kung playang Amerika he now toko ni ka ma we na ma we nga awards ni awards na my ka we go nga le na fight malo Malo vito Cecilia whangambatala mahino pea. Ika ke ngā taiga koe ngahi ngā aue hoko mai o ako au mai ki o hau kia silene reani scholarship mo ngahi mo toi foki atu ki tonga. Pai ki foi mea e ua kou to'o me o whakatala noa. Mahino mai pena na potu tatau pe hono awe hake koe I whakalau maari. Pea mo whakaata mai ka mata pe me KCE. O reflect pe ia I o ako na mahino pena awe hake le rei pe o ka mata pe me api. Pea ko ke lawe foki ke privilege na ke mau I whonuan me ngai mea pehe. Kana ke fie foki pe koi ki tonga. Ai ko fui mea ko tokanga ki ai. O klahi awita ka kai hango lau. O na wau pe whai ngā maari e ngai privilege ma ngai mea pehe. O whaapuri e toi foki. Ko hi ke whakafoki ke ona ya. Ko rea mau I ngai ana ke ai ake. You ona ai scholarship he koi area pau foki. E baklawa ia tāla ai ki ka pau te ona ai mea koi whai toto nui. Kai ke he koe mea waki ko toi tō mai pe ai ngawe māte aki. O ke toi hanga ko ai na kai ke alu ke whare māki pa kai ke futari fuoloa ka ke fie ngā aue. Ai au ke loto koi ke whai mo implement e mea u I he o si mau e koe ke whai mo share ia ki public, ke society. Ai pa ke alu pe koe ia ke kautaha ke pisco ko kautaha charity pe ia I natula pe he o ngawe ofa pe ia I natula ai ke o si
ma ube ko ia ai una ko ia pa ko tu la hipe ma de ke to ki la ve ki ai ana yang o tu be ko up for all ia ko sa me ia mo no ngai nau pe mo la paha mo fo ai fu o ku ha o ka to ta na ki mai ki he fa nga fo iola mo nga ue ko na ki fa ka ho ka ne o ia mahalo ku tonu ke tau wa fe ki fai maha tau foi fasi i ke whakamokomoko ake tau whakamatala au fumaari au pito ka tau toki hoko atu. Malo. Wanipi. Wanipi. Selamat hoa. Next. No, they're playing a tune. Io lotonga tau tari ki he foi fasi koni o ku hoko mai. Denise. Oh, okay. Wata be whamalo lota honga. Mo ni kaki mo tolo e kaunga kori suruku mo awhia mai ko ia mo proklama retio a fo Australia. Mo e tali rei mo tolo mo e awhia mai ki he la lokasia. Ko e kau whawhi whalanglang e befoki o e whiawhini Cecilia Loa Wolf. Hoku ne kau mai foki mo ki rau tolu i e wahe pe mengahi tūkunga e ne whanonga i he tūnga ko ia o ea ko whai whanonga mai ni ki Australia ni pia foki atu whahoko mo ngai whatongi a keke ngai mala e keke ko ia o tauto whiwhito ngahi ngawe anga i tonga. I he taimta tau pe foki whamalo atu ke te koe sela tangi tau ne whakarea mai ne ofa mai mo whiwhia e whakatala noku ke whakahoko e Cecilia. Pea pepe foki ki tupolo ia e whamalo mai ki whalerea mai tala noa he ngahi tala noa mau inga ko ia. I he taimta tau pe foki
kina utolu ko no kuna ufare mai ka patere io o ku kau mai foka patere ke fai hanga hi popo o nga foki ko e va ofi ai finga we aki mo fetokoni aki ko ia ai patere pe mo Cecilia pe pe foki hono hoa a tennis i ngai ngawe anga ko ia i tonga kai dai mo tawe foki tu kai pe foki dai ke o ato ai ki fa manat kon ka ki mo tolu ai toi uhinga la he ne kau mai ko ia tangara ik patere ko hinga he ko hono taimi foki o naia o e wike ka hau he polo kalama ko ia o e wike ka hau ai whawhiwhia la he kia teia ko e lava ko ia ke whai e whai wai aku mai tala noa e ne whiwhia ke pōpō mai ke polo kalama pe kai ngatai maha mo os mea i pe o ku fo e nia ki e tangara ik patere ai kafa aki koni o e teknolosia pea ko uhinga e ma loto taha pe ma loto lelei pe ne loto fie ke kau mai por kama pe ma ko ai pe ke teknolosia fo ko ia i wike ka au a lotonga e tau por kama ko ni ke mo me ai pe ko e tangara ki patere te mau por kama mo ia i wike ka au kai he taima tau pe tau foki mai pe tau tolia ki he tau whawhe whalanglangi o e ahoni e Cecilia o tui mai na ia e ngahi ngawe anga e sesi i he kakai whiwhine na ke na ke kau atu ai tonga he kua kai pe foki ki he kosi rio o tonga ngahi ngawe anga ko ia ku whamana ko foki hinga ki toko la he kau ngā whiwhine o kunau kau mai polo kalama pea ikai ke nau lawe ilo e ngai tawha konu ko korat seske ke ki wahe mange ai tawha aki ko ia malo. Malo o pito angina. Ka koe hangi pe ko ku lawe ane nai koe ula ki ko whamalo ka Chris ene o mai e u whakau koena na ne mau me lea o whapeu ko ano aonga. Pa kono wako ku siat na ku lawe ane nai ke WID, ko e Women in Development Coordinator. Aene o mai kau koe Roland Mahalo na lead me to go into the village. Pea alo ai ke ngawe koe me ka kai whewhine pau. Toki hoko a dahe palo ki a pea mo e Diocese of Tonga. Pea koe Women in Development Coordinator. Nei ai polo kalama koe PRA, koe Participatory Rural Appraisal. Aia koe whaunga ngawe ne whahe kau piskoa o ku nau alu, nau volunteer tu ke he nau ngawe kong nau ngawe kei pe koe whai ako pe koe toke tai whale mahaki pe koe ngawe he fisheries pe koe ngawe farmer pe koe youth. Ka kutea na whangi project nau ngawe ke pena nau kamata nau ngawe kong ke villages of Puke na nau ngawe ki Puke. Pena nau kole malema tale ki ta kao pe ko loto ke being the Women in Development Coordinator. Now saya foke ngā moa o ko hinga. Now forget me murini ko lava o. Ko lava ke project whakakaukau. Mo sio ki he cross-cultural understanding, eh? E te mahuinga ia mo te ilo i koe anga e ngāwe kau palangi. Iho nau own culture. Pea to e o lewa ki tonga o to ngāwe mo tau kakai. Iwe taimin hi ue u conflict ia o koko koe tai mahino. Pe ko winga pe ko ha pe ha whainga issues pa mo ilo pe foke e tau ulnganga whafonua ange ko wawa o me whanki o mo tu o nau more conservative nau tolu kai ke nau fu expose ke kau palangi ke nau mahino so e taimi lai koe e tai mahino pa taimi ko ni nau alu lewa o ngā mana to ki village ki kolokon ko Puke na whai e nau ki project ko ni. E taim te tau pe, ko whakawhi i mea he kau whine matu ai la paha e parish, ke walang mua kau ki he, ke walang mua o kau ki he whekau aka whawhine. Maa koe aluin ke tāhiwa waluhiwa. Ke walang o kau he mea, nakai ke fu ilo e au e mea, whawhanong whoke tālai whalote o se misapa o spepa walau ki api o kai ke fu involve a community. Kako fino tua ko aka nete talia uri ko si os malolo kako acknowledge ko ia ne anga o whakawhia o alu koe ke whakataha e whekau aka whawhine.
o kamata e involvement pe a hoko ai me ngāwe kan ke weed o nau kole mai lewa nau whangi project whaka ke purification pe koe whalelei o nau peito pe koe pe koe bathroom pe koe hape a nau mea kong na firma. Aia ku hange ko lau o kumata lahi lewa ku ngāwe o lava ke wala ke umea ke kai koe medical bepe koe clinical ka nau toi ngāwe lewa ke development. O mau oska puke pa mau hagi ofsina mau fia he result ka ne mau. O ku mea mai tahine princess me nusila a princess siwe le kutapu. O mea mai pane me anke office episcopa ne kole ke mau o ange mua o fai hangawe i la paha. Aia koe tahaya mea na mau i la paha ka mate ngawe. Na lele fatape ku involve he Women's League pa mo lele koe whalakalaka la paha. O mau alewe kia ko hiko ne me ange tahine o kole ke tare kita. It was officially not because of me o kai ko au na hanga ai ka koe kole tahine princess ke mau tale kita piskoa ko Amerika fo. O lama lele ngā koe ni aina lele ko ia pau. O skoe na Palestine leva he palokia la paha e pekawaka whawhine. Aina alfa mahina le mo sekretari me tai panga ki sangata adnio patua ke mau whakataha whakamahina koe ai league. Ai koe Women's League ai pu. Koe konga whakene e wuko, ai koe World Union of Catholic Women, koe full organization whakamaman lahia, ai au mau piki at ki ai me. Ai koe whihe lawe peke mea koe nihe, koe mea anai si whakakamata e Bishop Finau, e he time koe sinoti, ai koe sinoti ta hiva wa, na whakotu ai Women's League, pa ko fine la idea fi fita na ulak Palestini, maha ku iloi pe Chris, e ko na maha koe family, ko ia na ulak Palestini, pa toki hoka kia o lele fine me he hiva tolu ke hiva nima, pa toki hoka leva me hiva nima ke hiva valu. Ai koe lao e kaltaha koe vono ko institutone upau peke tau e tolu pa te alu ki tu a kai hao e tō tafo o upau peke ke pehe. And it was good and transparent in our process, which I really liked. E ko sa ia. Koia, na e na lele ua pe ngā piskoa mo lele pe whalakalaka mo involve ko i la paha o kai ke ngata pe he ngā ue me taine princessi ke council pe committee ko a la paha na kamata i he ku kamata ko ngā ue me nau tolu o no whatutu he na mea i pe ko e taine princessi me wata maikina na ke inusila na ke yako a Carnival Mono Brother a Carnival ko pekia. Pea koe ai na maulele mea la paha lele be mo Women's League. Ka koe mea koe ke te whoki e Women's League he ko winga, koe mea koe na e whangawhi ma peni ko hui ko involve koe moia. Aia ko mautolo lewa na mauwhai e ngā ue lahi e kau whiwhine, kai ki ngata pe he palokia ka mautoi ngā ue ke village. Whaka matakolo mo tō Samoa mo ngai mea pehe, pea mo ngahi koe mo whalakalaka o nau ngahi uapi. But not only that, ko mautolo lewa na mai Father Benny na ne o mai e loki taha i St. Paul's. Ko loki o gue vai tupu ai, ko loki e kakai whewhine. Pea mau hanga lewa o ngahi mo whakapeti o mau kamata lewa ngai ko mau office, ko mau loki o mau whakataha ke kakai whewhine. Which was really good and mau fia ai ma tau kua mau loki, we feel like we belong somewhere. Pihe palokia. Pea koe kamata le me iai koe mau ngā mo Father Benny, aia ko mahalo pe ko ngina koe mea ni mahalo au ton ke hoko ma tenis ki ai koe mea na mau ngāwe ki ai ki he teu koe ki he whale lotu koe he sentuli he tau e ua e no tau te au ka pe te hoko atu pe Hoko atu pe. Hoko atu pe ko ia. lele kamata lewa ngā ue mau ngā mo peni pa ena u kau lewa he komiti pe o mai ko winga ko pa te sio finau hango ko mea na mea kia Father Benny na no ngai whataha mo Dennis mo Father Benny mo ko pa te sio finau te uhanga pe o whakahoko atu ko ia e mahal na e sea ko he poate ko a Dennis e ngā ue Foundation of the South Pacific
Tako me wona closer denisa mo ka epiko po no ko to ka katinali. Ko igo na dona na usea hene poate. Tako ne tano ana mo pate sio finau pa mo me ko na me ka peni. O na tano ko ke ton ko ke fralele e falotu. Ina mame mau ke misa sa pa de ta tu mai me apio o lupe mo Otto Johansson. O sio me ke falotu ke ne tu o kwango se ki a pehe. O pe mai tenisi siat ke falotu ka ha pe matangi o ifi ko sto e atoia. Pe ko mahana na kamate leve na tano ko ke falotu o te wai pe fok mo al ko ke senturi ko e falotu. Ka ko me ko mahalo pu ma inga nga o me ka kai fefine. O hoko atu ai pe ki a ke tahiva hiva o fai leva e sentule falotu e tahiva hiva fa. Na e oa ngai tau kakai me muri ke maungawe ka nai whaafo ofa nai mai e komiti historia ki a au mo tenis pia mo manlevu tātola pia mo lo leto fale maka ko mautola mau iai komiti ma whai mau research koe ke whalotu ne whaafo ofa ngawe ka nai taimi ko nai whai ai koe whekumi na mawoko ki lutu o ke ngo fua ya ke o mai e nau ia ko mantifo a kai pe pele se mo tu e u document ni o sia no malu ia na vai fai kai movete e como tu a foki pa ma me ale na fai na ha o tenis ki Sydney te ale ke Mitchell Library ale ke Mitchell Library I heni o mauangi katoa uli poti a koe mai koe me whalotu koe I la paha ne mau katoa ki mi heni. O mau fie ai mau lave ma tolo mai document ke mau lava o whai ai mau research me mau whekumi. O au ke taim na nau ai ai wala ki he haa mo whanga moe tā piliki. But te sio ai ke ngā ue koe tau whanga kui heno whetuku mai maka me kolonga pia mo mau whanga. Taimini Ia, taimi ni hina mahu ai u wakaya na ngangana makaya ki he tahi kana te si kamata fo o te o. Ai ko te siwa tu e lahi koe funga aue nei whai he tā makamo e mea I he ngai koe o e whalotu. Ai pe koe mahalo koe mea pe ia ko fie lawe ke kau ki ai he kai ka pau mo lot ke hoko a te pe ke whekau aka whawhine he tai o sisi pe kua tau ki malolo e ka atau whasi. Alo apito Cecilia mahalo ku pe mau pe ki atau ki fasi ki tau whakamoko ki ai. Ki mua ka koe maari e o mai e ngai whangamatala koe nā ai lawa le rei pe ke hanga o translate le rei pe o ngahi ako mo ngahi whakaukau mo ngahi mea ngahi ilo mo e tau kei I he mala ai whakako I he peakai ke ngā taika I he tawhaaki o e mo ui o ke he tawhaaki ko ia e mo ui lawa le rei pe o whakaheke heka whakale rei mai pe o ngā ue aki ki he community kawaisi asi I he ngahi polo kalama ko ia ane ko e nau ke mea ki ai whio wha ai teu e senturi mo ngahi mea ko ia o lava pe ia o palani ngahi ilo koe mo e mea koe lava pe ia o mai pe ia e koe o coordinator le rei o whakawhau whakale rei pe ia aki I he ngahi e ria ke e ko tō o sio atu o ku ia te koe mea e tare niti le rei ia tau e pēa whainga mala e ia lava le rei pe ka neo ia ka tau kore he ke o mai ha tau fui whakamoko ke whiawhin e he aki fui whasi. Malo. Chris.
Alo pito e kaunga korisiduku mo ki kau mai ko ia mo polokalama ko ia e whiawhini pea ko atai pea e whamalo ko ngā ko e lau ke tau kau whata ko ia i taimta tau pe foki ko wharea mai a pena tita mawhi whamalo he polokalama whawho ofa mo e whalahi mai kia te koe e Padre Pensimani ka ma foki Cecilia mo tennis pea pepe foki ki he kau mamata mai koni i he ope. E taimta tau pe foki pātere ko wakaihi foki he ngahi mea mahu inga ku whakatala no mai kia ia Cecilia. Paku ilo e ngahi fe potala no ak ma Cecilia. Ai ngahi ngau e maungonga ko ia kune whakahoko pe mai ngahi ofa. Paku ilo pe ua ngahi mea lahi o ku ke lawe i pe mo mea i pātere. Whikawaki mo ngahi whaiwhatongia lere i me whakahoko e Cecilia. Hello, Malo pātere. Malo vale. te vire atu? Koia. Ia mai. Malo kapito lape. Koe mea koe nume ka Cecilia. Kara koe mo e wharelo, koe mo one mo. Kono huinga e ne vete kia e wharelo tu. Koe tapuang foto e pateri nei ai pou. Kai mana tu koe whata koe whalo tu mama wha au pito. Aia kono huinga ia. Na e tu pe whata ia. Hene tu rei ko ngahi pou. Kono tau pe ngahi pou koe me reo ku hoko. Na huinga whao he kau poto. Ko ne taime ke matangi mo fuke kutua ngahi pou ia si. Pe tau e ku tau tai whalu moni kei whao. Ko ne tau pe koe a ngahi pou. Mama ke pe whalo tu ia hangu koe kau ngau e. Panu hui koe na whatonga koe e ne tapua me uwhanga whata. E ne pika ua pe he mai. Pe a toi whafoke ngahi pou pa whare mo sini koe na ome tenisi koe mi Amerika. Pa kono pango. Kono langa koe he tamai koe ne whalotu whao. Kusi holoki. Ka koe, vi sonu me whama pāteri si o. Owa nā ue e whare lotu. Koe lotu whau ke langa ia mo tolu mo ira la pā. He ngata anga ko ia o e apisiasi. Kau a koe o e apisiasi ki tahi. Ka a tāpe fo i tuanga ia koe ni. E whalotu mo tua ke mo uipe. Ka a tāpe mo wharanga pātere. Ka e pia tewa tamo pātere fo e koe ni. Anga ia tu e whalotu i loto maari. Ai kono mo ni. Ku kai ki hawhanga maari hea mata whaagi. Koe nahi mena e hoko. Pea ko whima whamaro au pito ki a Teresia pa mo Dennis Wolf mo na ngotamaiki. Koe ngawe mo ui mo oni. Mo whamaro ia nanahanga whai. Kanga tape na ang mo kaunu ko arofa ke involve ngawe mo whalotu. E kau palangi. Hange ai pe kuto asing ai pe ilo e alapa. Kuto ko alapa ko kau e kolo. Ilo amor be vila be na be ko fu kolo e kai ve ko kolo e tonga. Ka nga tai na fo ka tu po ni mai ya. Ko ne fare lotu faka fonua. O ko ko brasi, o ko saione. Ko fare lotu no fa tabu e ku kuina e tonga pe katolika. Ka ko no kere o top tap na o sta pe pa carnival. Ita me ka. Sai be ko pa di ko tane. Masi o fare si fare lotu ni. Ke lisi ke kana lisi ko o tua. Kau kata kakai. Aia ko mau tu te mau lava rea ka ngina autoru. Ngai mea ko ia. Pe na ke hepe te huku te whalotu i lava. Tara pe ka kai lotu mawahe. Na huku na mo fia mo. Pe whalotu ni lolo tonga. O kuhange God bless us. Ka ko ia pe ki whamaro mo poupou. Ke program mari na whae tennis. Wolf. Kamunango tamaiki. God bless you. Thank you, Father. Malo. Malo Padre. Malo vale. Fa malo la ipe tau polo kalama. Padere. Malo pito e pou kia tau polo kalama i fefinika. Tara refito kia tenisi piamo Cecilia i e whata anoa ko ke whai ko e mōni atu ko ngahi koloa e po hili taimi
wa yo lau ta pe he ko e o to la ya ni no ma wi nga ya on ya ka ne o mo ya o e polo kala mai he poni pe mo se seria ka ko tu pe ka pa uta me ana angina ko e ka tau hoko atu ki whamata la se seria wheka waki pe mo e Ia. pe mo e Malo. Malo e ngano. Cecilia, ki mua pepe mua pa ke toki hoko atu. Ko ilo pe ku o ku fu pou a he hoa ai ngahi tawha aki ke moe ngahi ngau e anga na ke whahako. Ka kou pehe pe ke ki kore pe mua ke ki whehui atu ka tenis. Ko inga ke kau mai pehe tau polo kalama. Ko inga ko ne ospe ko ia pa foki mai rewa ka te koe ke whakamana tu ngahi to wako ko inga ko se tari ko ni tu ko ni o tu whakaongat mai se tari ngahi hingoa ko ia ke hiki ke mui ia anai mo hoko atu ko inga ngai polo kalama pe ni os mahino apito ai korismo ai mo koristutuku ko ne sangat soane apa tere ko ke sa speaker ia wiki kahau ka kimo aya Dennis, thank you very much for your patience and your support. I'd just like to ask you this question, if you can share with us here. What are some fond memories of your time in Tonga with Cecilia in terms of the Tongan way of schooling, work, and culture? If you can share some idea with us. Oh, thank you Malo. for the opportunity. Well, my fondest memory of Tonga is sitting right here beside me. nice. I lived in Tonga for over 25 years, and there was a time when I thought I would never leave it, but my wife and I and our children chose to try another place. I was born in the United States. I was raised in the United States. Cecilia spoke of Peace Corps volunteers coming from privileged backgrounds. And I came to Tonga as a Peace Corps volunteer. And I came from a family that my father was a medical doctor. And your granddad. And my grandfather was a medical doctor. Surgeon. So, what is it that made me leave the United States, leave a privileged life and come to a little island in the middle of the Pacific? And I confess that when I was first told by the Peace Corps that they were going to send me to Tonga, I thought that that was Rarotonga. But it shows you how ignorant I was. But that was it was a wonderful part of my life. Some of my best memories, well, certainly the work that I did in La Baja with the church. I'm a student of history. I love history. And many people who aren't familiar with St. Michael's Church may be wondering why Father Benny and my wife and are talking about so much about this church. Before it was damaged in an earthquake, it was the oldest Catholic church in the Kingdom of Tonga. It was built, the architects were French priests who had come from France, and it looked like it was a church built in a style that if you saw it in the middle of France, in a small country town in France, it would look perfectly in place. It was built entirely out of limestone blocks, which Cecilia's grandfather and their grandfathers had carved out of the coral reef to build this church. It took probably 30 years to build it. And it had lovely stained glass windows. And when I first saw it, I fell in love with it, partially because of its style, partially because in those days, when you approached the church, you came up and it was facing away from the road. Everybody called it the church that faced the wrong way. But that's because when it was built, there weren't roads. People got to church from the lagoon, and it faced the lagoon and the wharf. So this was my
became my passion, the church, trying to help restore it, because Cecilia mentioned the roof was sagging. Interior posts had been taken out and the rafters were pushing the walls out. So I was able to get assistance from the Marist Mission Center here in Australia, Father Jim Carty, and we were able to get an engineer to assess the church and to figure out how to support it, and more importantly, how to preserve stained glass windows, which you just don't see them anymore. They'd been made in France and shipped over, and they had lovely scenes, including not just traditional Jesus in the manger scenes, but Tongan scenes. Yeah, The Tuitonga. the Tuitonga. There was a stained glass of the Tuitonga and the stained First glass Mass. of the first Mass in Tonga. So it was lovely, and I really enjoyed working with everyone on that. It was very sad when the church was damaged. My compliments to those who rebuilt the new church, but I like the old church better. But that's just me. Other things that I remember, one of my favorite memories is when Cecilia and I got married, and her family and her relatives dressed me up in Teonga Whakatonga. That's good. I have some lovely pictures of me, but that was just pictures of me. The bride is always the more beautiful one. Other things I remember about Tonga, my work in Tonga, I've always been involved, it seems, with the church and with religion. The organization that I worked for, the Foundation for the Peoples of the South Pacific, was started by Father Stan Hosey, who was a Marist priest. One of the first in Lismore. One of the first board members was Bishop Patelesio Finau. Yeah. After he passed away, Bishop Foliaki was a board member. And after he passed, well, he didn't pass away, he retired. And Cardinal Maffei. Cardinal Maffei. Yeah, I called them bishop, but they became cardinals. Them and Amanaki Havea was one of my board members, and the churches were always involved in what I did because the churches were really the driving force for development in Tonga. If it hadn't been for the churches, there would have been no schools, no churches, and the churches and religion were a great driver of so many good things in Tonga. I think mostly, though, what I remember is the community. My family in America was about 1/3 the size of Cecilia. My extended family in America was about 1/3 the size of Cecilia's brothers and sisters. I became part of an extended family, part of a community. And this is the way it used to be in the United States, but it no longer is. And I think that says something very good about Tonga and something very sad about the United States. So these are some of the things I think about when you ask me some of my memories. I remember climbing coconut trees to get fresh coconuts and the lessee, and going to the market, and just everything that people take for granted. But these were things that were new and different to me. And I think that one of the best decisions I ever made was to leave the United States and to come to Tonga. My sister do for in saying my wife quite appropriately reminds me, a lot of the work that I did was not my work. It was work that was built by others, and two very important others were my assistant director, Saini Vakasiola, and Sister Malia Tuifua. They built a very extensive village women's development program that was throughout all of Tonga. And of course, my work then took me throughout all of Tonga. I can
I've been on boats to Namuka, planes to Niuatopotapu. I very well remember traveling on the Olavaha frequently to get here, there, and elsewhere. We had a water tank project. We built many water tanks, particularly in Hapai, because Yes, Chris. in Hapai. Chris is from Hapai. Okay, well then you would know. If the water doesn't fall out of the sky, you don't have water. Yeah, that's right. Exactly. Yeah. Water tanks and brackish. It was brackish. yeah, the water that was there was brackish. So yeah, there are very interesting memories of being in very small boats loaded with many bags of cement, about that much room between the gunnels of the boat and the ocean, going through choppy seas to try and get to a small island somewhere to build water tanks. But I loved it. It was wonderful. If I could go back to those days, I would in a heartbeat, as long as I can take my wife with me. That's amazing. Yeah. Malo apito, Dennis, for sharing. It was a beautiful memories. Ana get big yai angina. Koi. Ko yung patele la paha kwen maka fale maka mo swan fale maka ko maka voko si pekia. Na ako ilismo. Inako ay ko siana ko na foto e kataha ko Stenhouse was mahal ko one of the teachers for them. I got the connection here. There's always been a connection. Always. Malo apito, malo. Kawin. Padere. Kau nak kata kimi kan kau ke fale lo tu Pa fo. O kau kono kuri ton lai. O mo ni fo ke me atenisi. Ko hang fale lo tu ki uturi fuka Mana tu ko tu tonga na afio i Marila. Lain tahate mo fale lo tu. Ta ko mata o lapaha au turi fuka au hang ke fale lo tu. Ko kolonga hau ko taulanga ia. Kasi ta ko fale lo tu ko matolo no patere. Ko me longa ha patere pa ofina. He's a good preacher and good singer also. Anto ko makafalani na ai pe ko tokoa. Nama fito na put ke malanga mohiwa. Kata mai makate ko follow to lapa is #1 church sounding of singing. Kako moni pa vela ko fa ube he ka France na me ga Dennis follow to le ke malanga mohiwa. Na pe follow to lapa. Ai mori ko follow to mini hai alu gitu ka fu holo Fakatuk siki au pitoia. Kamai pe. Ko tua palo ki ala pa ko hinga ia. Na hanga leva ko mene fai ke tu tonga ia, eu tu rifuka. Ai na tonu pe hanga pa lo tu ki ai ko no la ta nga ia tu tonga. Ta ko taulanga o feina au pita ko longa hawia. Eu pe ngai ka kai. Ko ane si tu ai fa lo tu kai ko no hinga ona ia. To fai develop tia ai no tau ia ko ngai ko si tu ai fa lo tu kai. Ai mau pe tau matala pa tau matala ke ya ko tutu fo matala ke me ko hiri pa ko fifi ke fa no mai to wa ko lolo tonga ko tai mo sina ko de na tu sio gimui kilu kiloa ka na ha fai moni fai to ve lolo tonga e ko na por anga ko ia ku to mo mai ko stutuku ka fai fekau ka fai ako fa lo mata ia kai ke ko tau mo tau fai fo no tai ko ia be malo padere fa malanga suku hinga no ku kai ki toi mana tu ko ai pa nga se na to himo fa ale ku ke fanongo tala no ko mata wikio he tau mata fai wa he tau tala no au to mana tu ko wi ke ka hau ko tau ke speaker a pensimani to gi ta tala no ta to kio fai vai ka ku lahi fa malo to e padere ke po mo ngahi Mama ko ia whanongo mai ko risu hangi ko mea. Cecilia ko sio pe ko api pe taimi ko rea pe ka te koe
ke ko ilo ko o ko fulahi me aia ke whae wahe ko inga ko portfolio ko ta wahe mo tala noa lava pia ke ta toki hoko mai a mui i he tau tala noa ko whainga mare ko ni te tuka peau ka koe ko ha o mea ke pehe te ke toki wahe mai ai pai kai ki ngā tai ko a kore atu pia ka te koe ke ospea pa ke whai mai maha o lave ki he ngahi mea e lava whaha hasio ki he apia ko lorotonga ma ngahi tokoni whaka wahe maama ke whai aha wahe na lava ke tau hoko pea kai ngā tai ko ngahi whainga mari o i polokala maia i he kahau e ke whakawhi i pe ko ia pea mo tenis he kungai ngahi mea mahu i ngai e ao ngalahi mo e ke tātā noa a muiangi e ngai polokala mai he kahau Cecilia Malo Abuto. Alo Abuto Anina, te whakaose te ku ngā ue, na retire me ngā ue he wāwhi mātaha. Aia koe ose au tau e wanoa he ngā ue piskoa, po anga koe ai lao koe ngā ue e pule anga Melika, o ku lava peke te retire he ose te service. Kai koe whaia koto tau, e whai ke te tau ngā ue. Aina ose au tau wanoa na retire lewa au mi he ngā ue ko ia, ko hine ea ngahi mea na tokanga au ke ngā ue ki ai. Aia na hange koe lau koe e kau Amerika, it's a honorable discharge. Yeah. The honorable discharge kita me ngā ue ai ngā ue a pleanga Amerika o kai ki aha to mele te ngā ue aia ku ona, koe ona e te ngā ue. Pea osi le wau me iai i he sune o wafe mātaha. Ka mo manatui fo ke lele ngawe ke senta lele ngawe ka kai fe fine ka mati to me la la pe ko ene ke pe ta to ki hoko ta mui ki ai e ko ngawe he women's league ko ngawe na lahi pe ko ka ko fra o se pe ko ngawe to tongi na oske wa mata pa retire me ai ka na to hoko ta ki ngawe to tongi pe between wafe mata ke wafe matolu na coordinate awia i he Australian Youth Ambassador. Ai ko ka ta ko ni na to along ki tonga pena wi along e siana me Adelaide o interview au pe o ma ngawe pa ko ale na coordinate and ai ko te wia ka volunteers wange ta pe ki tonga me Australia o to ni e pule anga tonga pa ko ale na fa ngawe o me mali o ke hoko pe ku ba lele ka volunteer le va ke si me ngawe ka kai fe fine ai na ke hango la a Krishna lele ua pe ngawe lele ua lele tol ka ko malo ko se te piskoa pe ko ta ngawe mangonga na fai ko he hoko du ko ne ngawe ke youth ke Australian Youth Ambassador ko e ku volunteer le va ko taimi ke hoko ata no fo tu e senta ko ka kai fifine ka te ki foki mui ke tahiwa ni mana e pai ai fo tu e first women's conference e ka kai fifine katolika i tonga pena na ko le ke coordinate fa ai hapa o coordinate te gon ke frata pena e ko foi conference ulwa ke ne ka kai fifine i tonga e diocese kana e whakaafe me kia kakai whiwhine i he pule anga me u other denomination, e u se askehe. Pako au lewa na e whiri ke u coordinate ia, o mahalo na usio ai ko skills, ke anga koe e ngā ue, pe whai lewa koe konfenis lahi koe whakatau tolu koe ai whikawaka whawhine ko whine laitia whakina e Palestina ai, pena e whafofonga mai au me la paha e whakakoni sutone whoke whiri, pea ko lewa na uma ko Palestine ko e whekaka whawhine he tahiwa iwa ni ma ke tahiwa iwa walu ta pe tolu whoke te ngawe ai na hoka ki ai ka koe kaweinga na mai ke ngawe ki ai koe e kai ke fu lau loto ke ngawe whekawa ke to ki tir mo ya mui ka koe kaweinga koe na mai ke ngawe ki ai koe what are we to do Catholic women were women in Tonga for the year 2000. Umanatui for millennium e for all. Pia na lahi ngai challenges mo mea o ku fie ma fo ke fai ngau ke. Pia koe osi koe a fine laitia me he Palestini tahiwa hiva nima.
Koe Oceano tātolu ai koe fuulaki kai whewhine koe sino tine whotu. Pa ko aulem na hokot ki ai. Aia koe whine eiki oku tausio pe kai koe traditional Tongan lady. Aia koe tau tenga i tak whatonga pa hoko te kau keisi iange. So there's a lot of challenges in our face kai to whaia talawe ki mui. Ka koe mea pena e mahu inga ka te au koe o mai koe ne ai u mea koe feedback na mai me konfernisi koe ni ke whai hanga ue ke ai he mau hokot koe hiva nima ke hiva walu koe hui koe the woman of the year 2000. Pea koe u priorities na e mau koe me konfernisi koe ni koe uluaki koe education for women, both formal and informal. Kono wa ke start a crisis center for women and children, ko hi ke tila mo e polopalema ko he family. Pea ko e mea ko iana e tu mai lewa ka te au e ke pikopo e Bishop Foliaki, ke uhanga whai ake tataki mo whai hanga au e ki ai. Taimi ko e ni fo ke tau pe tolo e kautaha. Kai ki aha mau ofisi hala mo paanga kai ki aha mau mea taha. Ko mea leo na whai na fundraise o mi he New Zealand High Commission o mau me paanga o kamata ke kai ki whale handicraft ko na Chris ana ko I Basilica. Na mau rent lewa ki loko ya o kamata e office wheka aga whawhinea. Ngā New Zealand whakapaanga mai e mau computers, ko desk, ko chairs, things like that. Infrastructure o mai lewa ko o mai o ai u equipments me mege mau ngawe a ki kamata e mau ngawe. Ai ko me lewa na whai o ku kai ia ha mau resources ka mau kamata for all. Mo e hao e ki piskoa na ngawe mo au I tonga kana e o spoki au al ki Yale University o ako loe ai pa koe ne foki an koe ni ngawe I fisi. Pa koe ne alango tana mai ka te au. O kuiai fie mau me fisi me Triple RT ko Regional Rights Resource Team. Fie mau ke kamata o fisi I tonga. Ko hinga ke address ngā issue e ka kai whewhine. O hanga lewa o hake ki he whekawaka whawhine. Pena mau vote lewa ki ai o tari. Ke whakotu e Triple RT. I he whekawaka whawhine ko hi ke mau peko kuanga ko kusio na usio loa. Ko hui ngā ko senta a whekawa whanau mo ka kai whewhine. Koe ki aha mau paanga. Kua mea e lava peke mau hanga o hange ko lau kuisi o hoa whakamali e moia mo ngāwe ko e ka lava ke mau mai ha resources ke whaia ke mau ngāwe. Pena successful he na mai lewa e pāngai koe nina e hauia me UK Aid, ai ko United Kingdom Aid, na hau me pānga o whaia koe ne mau ngāwe. Ka mata lewa e mau alu ki tahi o ka koe mau mea pena e sio koe ki ai. Ka pau koe u priorities e na mai he I he whakataha koe ka kai whewhine whakatoi tonga. Pa koe haa lewa e ngahi titeila e u mea te mau whai ke whakahoko ake ngahi foi mo on la lahi koe ni. Na e whai lewa e mau savea I wawau haa pai mo mahal ko niwe tok tape na mau lava ki ai mo eua pe mo niwe. O mau mai ai koe e u data pe na mau hange ha feasibility studies. Pa koe tō tāna tō kon lahi ka te au he ngai mea koe ni ko Petty Blake. Ko acknowledge a Petty koe whewhine le leina mga au e whataha. Not only di koe whaiako kana e retire ia tau koia. Pea ko beheba na mau monu ia e mau ma Petty ke tokoni e ngai mea koe ni ko hui koe ne ilo whaiako. Pea mo tokoni ke ano whakahoko e unga koe ni. Aia koe mea leo na e hoko na e awe ngā koe ni ke a Petty. O ne hoko at. O whai mau savea, o mai lewa savea, o implementa ke mau ngawe koe whakanono e pe, o whaka implementa ke wa whotu koe senta. Whotu e senta na e huufi I e uafe, September e uafe, ta uafe, whakataha pe fwoi tau e millenniume. Pea mau mai e mau kumi paanga lewa ki New Zealand, mau mai fwoi mahal koe 250,000, ai paanga koe ia o whotu ake senta. Pea o whakaosi le wāna o whakatutu ai e koni stutone mo staffing kana kai ke uwahe au na volunteer pe
kai vahe e ka ngā we koe hanko Malesi Mione mo Betty Blake, mo kau fine na e ako ina tol ke counseling mo me pe, pe toki avele na toki physic ke crisis center o train na tol ke na fok ma hoka te ngā we. Ai na lava le va fa of ma we ngā we kan ke senda o tu kwat le va ka na tol ka u hiki ma le va o ki family ke Australian. Ka wenga me la he to fa lau ke senda amui e to ki fa hokat ki ai ka ko anga e ko o senda me nga ko e fi ka fa fini pa ko me be ta ko fi hanga o atu ko fi ke fa hoko na mau ma we human rights of the year I he tahiwa iwa I he pasifiki katoa ko I ko mau nga ko na fi ka fa fini na fai ko foi award ko ya na mau fi pe la ya ko ta behebe ko ola lele e mau nga we ko hi ko nga we ko no mau to ka ngai kina e ka kai fi ne mo fa na u ma ko me be ya anina ka ki ai ga ta to foka ta a mui ki ai ko me be ta na ko fi ta o ko fi la vi ki ku voluntary roles ko for do ko la Paha Village Committee fai ngā we ki ai, pe mo taine princesi, pe na fai mo ma usa vea I la paha mo fotutu ngā we. Pe a hui ka hape a, ko mea pe taha na loto ke whakahoko ke ngā koe ni, na wanga pe o fande fo sa vea o la paha feasibility study, fande pe au panga pe aku mo resources pe aku. Kana isi togon mai a Isabella, lo leto fale maka ki ono implement mo ma koleide te da gona maume na mau save family ko doi la paha o mai le na vakau o fotutu agi mo plan ngawe la paha okay ko me be fe ka agi ne ai mo plan ngawe la paha pe angale me teniso ai pacheti fotutu pacheti pe ne ai mo specific ki he environmental management kono masters ya MSc I environmental management o tu ko leva ka to e upalan nga we mo ba ko ni ke tahine princesi mo carnival ke na to fa ka ko de na to mai ko u me la la pe ya ko fi la vet ko ki ai ka ko me male ta e u ko fi la vet ki ai just mentioning na u hoko leva na e kole ke pigo po ki au ke hu he poate a ko ta yo sisi pena huleva o poate I he waf mataha ke waf matolu ke mau fok mai. Na whetongi a Felix Sevele, antui fok na e politician e tangata ia. Kai ke fuyai hana o taimi ki he poate, pena huleva whetongi ia o whetongi ia he poate a taio sisi poate ako. Pea do taimi te tau pena to e kole mai e ke piko po e pate fuliak e Bishop ke walmo ki takuilau o fogotu me Port of Governors a takuilau. Pea do e tali pe moi, ai, tanga tenisi tange ilo po e taim pena mohe ai. Pea mau aleva ki takuilau fotu e na Port of Governors, ai a ko specific role leva e poate ko yake mau support a principal. Pea me kau whai ako, me whanau ako. So, I did that. O na e pau ale vawe foi con istudone ke tau tolu bebe a osi pa fetong anga ta lave ne nai Chris ko me asai refreshing I liu e ulakanga au ka kai fo o fresh ideas ya ospe awia na ta hiva ya pa ospe awia ta hiva he waf mata me ta kuila o hokat ko ke ta osisi aya ko poate ko ta kuila mo nga we ko dona faitonga ko ke ma ka to pe documentations I he ku nga we ko tonga ke ma pa ko foi me be ta to ma ko mana tu hake na ia a fe fine ko toke ta ko lia maka me tonga na alongo interview mo Betty Blake I he nga we ko na ma fai he senta pa ko si document e ma story mo nga we ko women's league e to ko ni Aya ko Commonwealth publication o kui ko la langa Pacifica, weaving the Pacific, stories of empowerment from the South Pacific. Ay ko story ko na Women's League mo foto e daw sentamo mea o kui loto ka to hen. So that's a real success story of nga ko ni.
Mahalo ko me pite rama si she honi fulai. Fulai apite me na nga ke tonga ka ko. Mahalo ko ke loto pe angina ke whakao se tai pe haki tokoni pe ke apiako ki apo. Yo se si fa pito. Alo apito. Ko now download and I palani for apiako a master plan for college. And I'm very happy. He go out, I'm a planner. Ko me big you fie mau ke ta du ko ngau e whakanesi, ko tau e whātolu, pa ko semi-retired at I mean. Ai ko tau e whātolu ko na ngau e ai, ko tau e tolu nima, I was working as a manager, pe ko e director of nursing. So I have a lot of years and decades of management, pe more planning, me akatoka ngau e whaka-admin. So I have all that experience in me, which I think helped a lot in what I was doing. Koen ko tau kakai. Aya koe mea lewa ku o ko hoka ki ai koe e kusia koen ke mea koe na a fo o ko fa ia au pite na palani e master plan au ku alwin ke waf mata wanima. Pa ko fifa malo au ki he pule ako. Kia whada e kuasi manu. Nau ngā aue me na man me nau ngai pa he Women's League. E anga beg sio ke hingoa. E go whamalo ke he potutu e komiti ngā aue ke ngai potutu e master plan e he kolisi ke tau e nima. Pa koe beg whanki point be na hanga tohi whanau. Te ke o se palani e kulau ka go to me la lai pe o whakafofa ia he ngai whakotutu. Pea mo ngai follow up e ngai mea mauhinga pe koe directives me si noti koe o tahiwa wa. Ke kawaki moe ako. Ai ok mahino e ngahi ulungaanga o e Marist Mission. Ai ta whamaloge Society of Mary ki he nau. Ngahi tokoni ko toika ki tātol e ngaue o ne whakahoko mo feia e he pule ako. Pa for off a roadmap, kua tofa pe au tau a manaki le leia ki e kahau. Ka ko I whangi poini pe na ngā tohi, ke to'o hake e nau e tuunga whakaako, ai koe poini ne nima nei o mai e palani, ka hanga peo sheat ke ka whanongo, ke nau whanongo e peki ai. Ta to'o hake e tuunga whakaako a fōu, ke tuunga o kumaalunga ange, ola o ngahi external examination, ai koe sivi koe ki tua. Pe toi sayang e passing rate a apiako koe waia kono tolu, ko pese te au e mau e kau whai ako e nau level pe standards o ngai subjects. Take doi sayang e average e passing rate e le soni whakalotu, which is very important, eh? E doi sayang e mo number of top sports and music awards. Mo ilo ve taima sofe ele mo umea ko yaku. Ka ko fia lahi he foi poini ono nima, mo ilo ko tau malo hinga whaka tau tau ngai hiva mo musika mo whaiva. I think it's wonderful. But go kusio pehe online kene ngai ngawe go fayo fa ofa go sia tok now to vesta polo ko ha. It's very holistic. But go very proud of it, and I'm so happy to see that. But go okulava no pe ke a usia ngai tau mu ngawe ko ni aki ai loto aki mo tukupa. Ai ko me go sio na parani ko commitment mo fe popo aki ai ko collaboration. Ke lava whakahoko e ngahi tau mua ngāue koe ni. Koe ne osi mahino mai pe he master plan o tau kau katoa ki ex-students Amerika, Australia, mo New Zealand ke whakahoko koe ngāue. Aia o tau kau atuai ki he nau team koe nau toli tonga. Au tau siwa ke kau stakeholders ko doa pe koe iai. Au tau siwa ke principals, ko teachers, my students, tau siwa ke education board of the Diocese of Tonga i Niue, ko committee ngawe apiako, ex-students i Tonga, pa mo PTA. Ako tau siwa tu holistic e na parani pa whafo opa, ai whi ngawe aki, he. Kako kuai pe mo ki feedback e ua, kai ke ilo pe o kusai pe, kako anga pe e kusiwa me tua. Ko communication flow. Ko e ku feedback pe ni a aku ke ngai vetu taki me tonga ke Australia ke fo e communication flow o hange ko ni. Ka pau o ku hanga hi pe mau e ngai report i buka tokoni ke fai atu
Ba whakafo mai he chaplaincy, pe me iai ke komiti ngāwe. Ai ko listu tuka Australia he kuai ho mo komiti. Pe kuai mo nau kau malakanga, pa mo ki nau tolu nau whakahoko whatongia mo whetu take at ki tonga. Pe ke whiri atu e chaplaincy mo komiti, ha whafonga ke kawat ke komiti atonga o ka whie mau. Ko poini hono wa, ko volunteer project. Ko whia he na ku wai whetu take me tō tawhe kau. Aki mo volunteer project. Pa ko po lahi ke project ko ni ke toko nia ka whaia ko mo whanau I a fō ka ko e kutokanga. Te ke whakamahinoi ai expectation me ka volunteers. Ai ni ko a tau tolu ko I mulini. Ke oua na hoko ia ko a mea ke whaia ha whetai mahino aki I he roles and responsibilities. Ke whakafō ko toa peeni I he principle o ka whie mau. Ai ko ksio atu ko communication flow o mahu inga au pito. Ko I ka lama ke useful a project o kai ke ta wata tol ko me tu a te whakamove we wat ke whalele a piako. Te kono uhinga o ko silo pe principle e ngai whie mau. Pa moine committee, moine board of education, mo kato moine PTA. Ai a ko tau communication ko toa pe kai ke ngata pe tau communicate ki ai. Kai communicate ene time ana. Mai ia through ki e tau chaplaincy I he ni mo komiti ko a mo tolu Christopher. Ko anga pe feedback at me tu au kai ki fuilo pa wat ka ko anga ne kusio. Pe ko fi whaka au se pe ai ki vai ko ni I writing a Archbishop of El Salvador ko Oscar Romero. Yeah. He was a liberal theologian. Pena elea, get the book. Pena elea o whakaanga e ngahi ngāue tai totonu e kautake puleanga ko El Salvador. Na e iku o whanai lolotonga I he ne whai misa I he pongpongi e taha. Here it is then. Aia o ku ngāue aki e ngahi, koe whaafo o whaapita e writing a tangatani, Mo ne ngahi lea mo e tohi maali e ke whakai mo emotional and spiritual support ki a te au. He anga go experience koe a aku. Na sa ia ngawe aki a ngahi lea koe e tangata. Pea aia koe ko kulawen ke ngawe koe I tonga. Koe taha ine ngahi tohi e lawa te okmari. Ai konga hangeha ki poem pe wa writing a Oscar Romero. Ko I ke tau ki wha lau loto ki ai pa tau tuk wha o se e pa tere tau lotu ka koe anga pe whaka o se dake Wow. ai koe ni. Ngā loa o kito. Malo. The poem by Oscar Romero, it has special meaning to people who work in the field of development. Yes. Because it talks about the capabilities we have, the potential for good, but also we have to recognize the humility that we may never see the end of what we start. And here's how it goes. It helps now and then to step back and take the long view. The kingdom is not only beyond our efforts, it is even beyond our vision. We accomplish in our lifetime only a tiny fraction of the magnificent enterprise that is God's work. Nothing we do is complete, which is another way of saying that the kingdom always lies beyond us. No statement says all that could be said. No prayer fully expresses our faith. No confession brings perfection. No pastoral visit brings wholeness. No program accomplishes the church's mission. No set of goals and objectives includes everything. But this is what we are about. We plant the seeds that one day will grow. We water seeds already planted, knowing they hold future promise. We lay foundations that will need further development. We provide yeast that produces efforts far beyond our capabilities. We cannot do everything. And there is a sense of liberation in realizing that. And this enables us to do something and to do it very well. It may be incomplete,
but it is a beginning, a step along the way, an opportunity for the Lord's grace to enter and do the rest. We may never see the end results, but that is the difference between the master builder and the worker. We are workers, not master builders. We are ministers, not messiahs. We are the prophets of a future, not our own. Thank Thank you. you. Thank you so much, Denise, for that verse from Saint Romero of South America, I believe. Thank you so much for Salvador. Yeah. Not only that, but I like to convey to you, Denise, that our president is so grateful for you for accepting the invitation and joining the the program tonight, and also for you, Cecilia, Thank you. and Father Penny. Ko whakamaloa te kari mokotolo he polo kalama i whiwhiti. Tata vira koe Cecilia, e talanua Maria ko ke whakahoko, pea ku reflect pea i ai kolisi wa fo mo sangata Maria. I he kahauna, e te tau toki lava i ki tau talanua lahi au pito ke kai mea ku ke talanua gai e pōni. Tau te whito i he master plan, pea mo ngahi ka venga ke kehi pena ke talanua ki ai, pea pehe foki ke kahau o e api ako e lava ke whai mai aha ngai tokoni ke kehe pe, pea mga he pōr kala mga i ngata pehe puka ma reiti au, ke kau mai ai, pe pehe ke kau wako tutu ke kehe pe, pea kai ngai whatongia kehe pe, i e whakamama, i e ngai talanoa ke lava ke contribute mai ai aho o ngai skill, o ngai experience ke kehe, i e ngā au e koini whakako tutuku. Ka i he whakausia ngai polo kalama e whiawhini, o ko whamalo loto honga ia te ki moua whakatoloa e whiawhini, ko uhi ko e ngai vai hono ko toko toa pe, o ko mo whakahoko, o ange ko lau ke privilege, na ke privilege me he, ka ko tui ko polo kalama e whiawhini, ko privilege mo goni maudoria, me ngai mea ko ke whakahoko i e whiawhini. Pea ko whamalo loto honga ia atu, ke te koe pātere Pensiman fulai mo tui, i ngai vai mo ngai tokoni mo poupou, uhi ngai o i heni, ka te tau toi whakataha pe pia mo koe i he wike ka au, ke whakahoko ai a polo kalap, pe te ke toki tala noa lahi ai, ki ngai u ngai mea. O whikawaki mo koe, ka maa whoki ai ako lolo tonga ki tonga mo ako tutuku. Malopito angina? Io, malopito e hingano, pea ki mua patau whaosi. Tau tuange pea e whenga whamari whaosi ke a pātere ke whahane lea whaosi pane toki whae tau loto tuku ko ia he whiawhini. Ka i e taim tatau pe whoki o atu e whamalo pe, o atu e mo whamalo ke atu ko e Cecilia, pea mo Dennis. Pea mo taha pe e Cecilia. Congratulations ke te koe for your recent achievement i he mission ku accomplish he ako ke hoko e ako ia lawai ke mau o master in nursing, majoring in education ko e kau ia he i kuna kafa mo mea i pe e kaunga ko ristutuku ko e neongo ke whakahoko whatongia lele ko ne whakahoko ka ku kai ke lava he ko i dia ta ofi whinga whakata mai o ne hausia ka whakawhai ai whinga ko ne mawai e ne masa in nursing na e toki whawhiwhia ko lava whai ak matala noa pea mo tahine whalanglango e aho kai whoke lawa ke ne lea aki ko e one of the quiet achievement pea ko pehe ke oha ke pe winga ke momia i pe ko e tuku ngai ne o ku ne o ki hai pea ko ao ngai te uta
ke teu I a whawhine I sangata Maria mau pore ai pe I ngahi I kuna kawhakawha ko ke hausia Cecilia Loloa Wolf ko iai whamalo ko na ko whahoko atu o whafufonga I atu e komit ngawe pe moe Palestini pe tala monua tai pe foki kai ko ngata pe ne tau por kalama ka ko whainga mare pe ki he ka hau I whainga mare ko ni tau tuangi pe ki a pātere ke ne whaosi pe a pātere ko o se o mea ko rea ke tātu pe ki himi pe ke toki whaosi mai malo abito Malo lapa. Angina. Koe fuke whai warea. Lo tō ben maari pa tau osi. E no fore pa tau whanongo. Aki lo toa ke nau tō whi whanongo. Ale fu mea lo loa. Ko hange koe lau. Ko konstitu a tiba ngai mea pehe. Ya ko ia ko. I whamaroni ke tenisi ne lau mai e. A emotional fora ko ia Bishop Polomeo. Koe moni. Ya ko ia ko. Ko rewa ki Chris. Ki hingano ke ai mai tau ki himi. Ka whae tau lotu ka tau tuk whanonga heu ka hau. Malo. Malo Father Ben. That's a great piece. Really is a good piece. Good, eh? Oh, that's nice. Photos I picked. Ke download. Tamai tamai whae wane a whiona. Ma whana ho mauloto e pia wkoen. A whamare ku ke whaki mai ke mau whanongo ke mau kohiri. Ai ngahi kau whai ako ngau e whaka osi mau. Ai whanau tutuk. Pola heo ki nau tolu koko wholowholo mai ke nau whoki atu ki a pina. Mā whawhitai ho anga whae tamai ho haere mai.
O whio mo ki mautolo no tonga ngahi momenti koe ni. Le whamama I mautolo ke maurea taua taina. Lea fia. Lea ofa ka ki nau tolu hu mau kuhiri. Ko tui ko ako lahi ke whanong mai ko slolo tonga. Ke nau whai ho nau tōtō iwi. O sika verenga. Ke nau ko kau whiwhine mateaki. Kau whine lama me. Ni ko kau nanga koe ni ko Cecilia. Malo mai wha mai re koe ni ki a Tennis Wolf. Ka mai ne hota mai ki a Filipe pa mo Alex. E pia whoki nau whahauka ki naua. Ka ta whito ki a Alex e to tonga whalotu e baptaiso. E maria koe mau whae ko whae koe tamasi o tua. Mau talolo ko o whanau. Kore ki o alo whina tu maa mau tāpu ake. Ke mau mata kāinga, mata ofa. Ke mau mata whāwhaka mole mole. Mau whai katoa kore mohuina ki stoko aluka ko mau eiki. Amen. Tawa ngea viati mo tolo ai eiki. Tawa katoa tawa tua koe tamai. Moe aro moe lau mali ma oni oni. Amen. Thank you. Thank you, Father Malo. Benny. Malo Malo, Pito Pito. Padere, Malo Cecilia, Cecilia. Malo Dennis, Good night. Anina, Nano, Malo Apito. Malo. Hello. Dennis, thank you. Thank you. Thank you, Dennis. Thank you, everyone. Thank you. Bye. Sabi why big contribution na Dennis, yeah? Oh, yeah. Malo. Malo, Pito. Contribution really helped it. Yeah. Sabi ko, ang kailangan na mahal ko kuwai da chiva be mo ne tafaki, eh? Malo, Pito. Hello. Yeah. Oh, yeah. Hello, Father Benny. Thank you so much for Hello. everything. God bless. Yeah. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Ko ngā tanga whoki a homo poroklama a whia lalo ka siam homo le tio a fo Australia whahau ka tona tuia mei loto sene whawhoofa. O te pia e whamalo loto honga moni ka ki motoro kotoa ne mo a whia mo kau whataha mai ki poroklama whamalo ki a mo taimi ne mo wahi mea ke tau kau whataha ko ia i he whiawhini o atu mua e whamalo ma ke he ni ki he whawhalangilangi o e whiawhini Cecilia Loloa Wolf ka ma hono hoa o whaanga Tennis Wolf pea pepe whoki ki a Padere Pensimani Folau Moetui e lava ko ia ke nakau mai i he tau polokalama o e whiawhini whatawangi pēnei aunga e ngahi vai mai pōpō pea aunga pe whoki tua ai teu tangata pea pe ke teu a whawhine nai whakahoko ia e api ako afo o pe ko sangato soane sangata Maria ko ia e whamalo ka ki modolu hono kotoa pe pea pe ke kau whakalangilangi ai loto honga ia moni ko inga ko tau kau whata pe mo e polokalama o e whiawhini whamanato rai pe ko tau polokalama o e wike kahau ai a whea e tangarai ki Padere Pensimani e lalo ka asia o ne whia ke tau kau whata pe mo ia i he polokalama o e wike kahau ko ia u whawhika mautoro mo kau mai e taimta tau pe me he whitu ki he hiva
wai o whala ke mo dolo o whafofonga e dai pe ka unga whatongia o e whiawhini me he whaleni pe ke toko ua ko hinga no kai tapu I lava ke mau whahau katko ia o e whatongia o e whiawhini whatongi nea o leia ke tapa o ke mea mai meai pe a kuata tala monu ke a ki mo dolo ni kotoa I e toenga o wike Baby foki ki e wiki ni ofi mama ha wiki lele ma wiki fa ofa pa tau toki whilo aki pe I he wiki kahau. Ofa lai atu kua uangi na lapa ko mo se vaniti whahau whatongia pe foki.